etoto ayampe bi na me nipa bi afrem se memransa me nipa bi o police ni me ka se bi akwala kwaji o de bokoto bo o police was memra na sa ge na friend abige no se ni kru so ko ni kru no metima gyan fide so aka se so no kru de wa mamu ankeye enne me yo audio command ono so reply na ensam o kan wo hwe a otumi se na dwen ya akora kete na otwini mutan me ka che no bin tag no otwini mutan ge asana ta na yere bige no bidini mfoni beto so ababa wana no so e nurse ni ai bidini mfoni otwini mutan di gala de ma onu je aka se mera wo Ghana na sabe mera wo Ghana ye musa se nti se mera wo Ghana na obi kwa na de se ka ko woni ye mu wi a no se mera wo Ghana na obi ka so no de ka ko bom wo se mera wo Ghana enti se me minim ni din nemo ma bigya ne de minim ni din nemo mo twini mutan di gala de ma emre no sunya ye wa na de bo mu ankasa abigya no okay and be man na best step and be man no bem sanko no o bank o be case no wono kwa na be sa asem kwa ene wa kasa kwa bi atia ai e friend say kwanta busa ne recording wo na won twen wadi diata ne time be so wo de yekomofo so da ye be horo ne me donyame ensem be si wa ha no na wono no se be wa hia obehia che wa ne ma okay so be ma when we say bibi when something is extravagant fee what does it mean extravagant fee I said na dwen pese in shortly no na che se o pese o je double but say obi a charge extravagant as a sika so gagantoa let me pick that word from this particular word but according to Omunansamoa they pay 300 cedis at the magistrate and they say one straight and extravagant fee or say mechanic no I charge extravagant fee while Omunansamoa was standing there one cash and one money fit charging mostly no Bema na twiro sa abrofu ni blofu almost aya no muni made obi obe use vocabulary more by at times where you can come of onim nyansa saga pa make us we cho opa simple brofo can come obi ante wase me come brofo na beso obeti ase I fix in Latin language ano ya na men kan that's how ka me menye straighter that's how ba na ko na one straighter na dia no a na watua ne ka sha sika 3 million eno na chese se be mpedwa na wo ko bo de ka no ko bo mekam no na oni mite light na me light no bo na ko nim ne bo na sa kwa no akwa de wa chi ayam oh we dey say emra no so ayam ko we dey bo ka we mu no ka oni ka wodi kofi a wono aye o chima ma dia che oni say ai ohini obi na de ya ere ne show watch asemi ya me ampata obi beka say yete de na ji sa ka bebi aboko de mama kwa ba ma anya kura mama kwa ya ai gomo we dem metro so bari abeka nyanse ko ku de be chena on vanche so on take action tem ukiada ba de otro ya sa de yele ukiada ba che e wo ma wan se me kura mu de o ta ene de akwana ya bo ukiada wan se me kura de men ko de aba on fa ma kwakoi wode ye kom na mena nkoya inu ya mena we ri enko tam na so awi wode ye kom ko de babra ye kom o na wo no sa tron ma brofo extravagant buy me wa ba ni je ba ga bodam wa ba ni wa se me ga extravagant buy ah se me na me charge ya ka se me to eyi e ho no eyi ni mu no kura na nka 3 million na wo to nsu age oh but presentations na ya say abrata was your friend say Dabio, one kura de wo ba mu for say. Me kura de woni me say abata kura de wo wa free mu. Ye ton 2 cedi na no me busa bi na ya me di traffic ma me do. Ya give 5 cedi. I say 5. Na go say obi ga go straight ni aje trim aje extravagant ban. Me say of also wa bon accident kura na ya no your friend is saying ACVODENT. Spelling mistake. I say spelling mistake. And yes spelling mistake obi a wo try. Yeah, ma ke be say say. On that dia ya ke kan wa se kwaku e ho kan 15 million. Dabio. Ti tubu ni nipa ni. Ebi a straight go space. Na omra Samoa ko betumi dia che no. Na so sanfu ohi. Sanfu ohi no aje ne mrantem. Kwa kwene ma ahyɛ mrantem. Unu ma go ndi American sa. Ye ndi American sa ne se enkofo ba ha me ye kire won kwan. Tu di ye kire sa ye nim kwan. Because said ye wo gide. Because obi atwa so.
obete fi action so anu ata bi twa de mi twa so ya se na kana twa me de so wo de ba ku de be ne se so o tumiri sala me kana o be mu no to gadam fo fa no wo to se do musi ya no mu jinja o mama awra ho da bi nya me cheze ya ye mehi wan ya da ono ade be baza story no no me twa bi abo simple o twa bo me ya da ya de o ya o fe day so nkonkwa no ko okay yankoko yanim da bi ni be onim nyansa sister na dia ya na yemfa nya futu sister no mo yemfa nto na sister na asem no de ye be fa ne ho adwene na adwene kire no se omra samo bi twa so na ade beye no kwaku mansu eni anwemfa no me na me ka kire ada no na sister bi e obi e ka asem na se de na ni buasiefo no wo se o memo ahye kutu abra wo hwe me papa se so obi be kun a omo amane nipa wudi ni obezu okun no omo amane yobo amane obe ye hwe yi atete na che opramena na ko se sonson wo de ye ko mu okay yakoko ya ni wene Sompa Asem Mpe Nipa no wo de yakopon ene de o kire kwa no o de o kire kwa no o asewe dia dibone asewe bie ne fe asewe wo goku ne asewe ye bie honhoma gogro e kama ho oh me de me onye me biti okay na be mo fa kran ko sa sai go nipa de asem wasio ene de odanchem na anwa dwa ne seyie Sano hoda. Wasafu dia sano ho. So je means breaker. Our reading James breaker. Wo de mumen ko yanim. Okay, ya kwa yanim ene homa na totom. Enrada asem o yetabiri ede to ya proso no. Homa no ama enwoma anko ya adwenim. Eno ti me hyetiefo nyina abose ene ye be se tim. Na eno ada menam kwam ha na maami bi se emema wo mu nipa bone ene na me kwama kro ena maami bi hu me wo se Oforisuo be mani ana na me ko bani kaka mtwa mani maami akoso no na me ko ya me sa ba no se eno aka menya mu tetefon no kasa fa mu a emema ye fun asemo enoti eno ada asemo e de to ya proso no yentim ketua bi na yemfa homa no amanfo ntimi anguram amanfo much interested wo asem so ma ene mema wan ena enka no kore ye nipa mienu pe na wo wiase o se de no ameka no ye nipa mienu pe ma ne mema wan ena enka no kore omna samoa Oforisuo nsa asem aboa me pa obegira de ogina megia na mechirem aboa me se ne ya san bam megia bebia megia Oforisuo me bema na me kasa sa asem we no enura no mumie hwe bebi obi agina me bebia me gina ye e ma ntrotwa ene mema ntrotwa nyesa wan ne enka no kore me gina ofo relationship okay na me gina Oforisuo medical kasa asem we se okosa culture bebia amanfo ye hwe adwemu we no abodamfo no sebempe okwa ema edoso chen emema di ntira ubekum no be disappointing oba no Oforisuo de wo munie ema twam e wo kwan bi so mema ntwam eti se disappointed oba wa ha no ba no aso ne yeko Oforisuo ma menka sa asem wi ene Ghana ha se nipa beka ne kora emema ya wade se di kosu e hye ensem wani pe be wudoso ene bema bi o wale bia woni side chick sa hona kakra bi Oforisuo de kra ba ko pe penya nyina ntwantro da ene bema bi o wale bia no e woni side chick e bi de bi sana meka ba ne dodo na ena ye terms ai da ho Oforisuo ba atimi tia wo che bema se bema tu kwan no ja ne yire wo hanom a dodo na asema meka mutie ni o menkese se be ma nyina aka ne kwan nemom dodo asem na meka obema tu kwan no ja ne yire ho kwa e ma atimi tia wo che mema the question na meka no oba ni kruwu a ye ni mabi wo kwa ni kruwu wo se the way no she don ni kruwu enta wade ko wale biem ampa
ebi ba ha afro no anase de na ne kunu ne ye no wonya ba ma bia ma na nti ni watrase ba ye ne ma metimi tena ho sa enura ne ye ka asem bi se ba ma oba betwa ntro a ne wode e ba ma aye no eti na oba e ma ni bi ye sa ofosuo wode na koma mam watena ho twan wo de ohuru dwam chese ya kan se oba ekobo adwama a eye news oba be ma de enye news eno ne ye gina so a ye de haraze ma no e wo kwa bi so ofosuo me ya be ma amenka sam mo maame e wo nwia ma minim kwan a seven producer ye nkontanom ene sebi ye nsenom edi bi fa so aha yeti si ye kasi ye kom from katacha open so a charges abaha ya se mama nkasa ade ede ye ma no ebinom no ofosuo enye yize ya mama bebri abtra wo abomerewa me kwa ba me ware wo not wo ono so me kan jo se me ware because be ma na ware oba ye ko cha no etin tropa de be ma no oba te intro enra ye to so yi ba ku bi bai ofosuo ye se oba ebetima wo no de nyinse na koche obema foforo short as no de nyinse na koche bema foforo eyentro fine no oba no so bema no so wo oba no wono so ne yire wo ho a wanka ne kura nche se metwe mpra e wo baabi watwa ne yire ntro ene wakotwe mpra na ate akam eno so ho bibi anye kreda bibi anye ya friend bibi anko ka papa anye kreda eti ma be man trotwa na obenya no ne so ne na wia ne na ya na bebo no se wo ko ye wo ne obi akwa akwo wo so sa ma no mema no be most of them we ja na yire ho ja ne girlfriend bi wo ene wasanko for side chick baby ene ye de sa de na di no ofosuo de bia na no me kasa se me se hu se be ma take am ne se oba te front no wo sre a na ne girlfriend kwa bi so oba te ka for na be ma na mu na ne wife enne enoma bia koba so masebe emema ni binom sebe omu hu omoyire no kura na sebe mpraduasa na ne omubu afu ukoto nene se ne wa be sa chemi kwa kuna se ne o kase o nentimi wie ebi kura na kwa mam segina nentimi wie kwa kuyanko me wo ba mkura me de ana enhame unim ese ne wanya ba wabam nti de wo ba ma enhame ofosuo hwe yenkwa didibia yenkwa didibia bema atwa na yire ntro se wo tu kwan ofosuo kwa didibia kohwe bema to adwan no ne girlfriend to adwan e different from say one ne yire abeto adwan e different ofosuo sikash be she bema botomu a de odi kan tinkiche se bema se bim producer minka se mema ni nyina de odi kan tinke pa ne girlfriend and remember your girlfriends who catch your yerenom a kwa be so ye ka ne kura of also you free hono mame nko hotels da be pa no hu and no so say oba betima fa ne girlfriend ne boyfriend no na kotra hotel no ne show no so but ne hotels aye ma nyina no upa ye nko bom ana Sompa ana se nyankopon mototo bento ne hwe emema be pie ene girls omo do be pie ni ye musa se mu die he ene sabe omoyire no dodo na ye sabe sai check na sai check ne ye kan entrust am dia ye die ne ye musa se waka che ne yire ntia wo hye hotel ho okay wotwa ne yire entrust oni kumase ya ba ma bi atwa ne entrust na madam fu bi hwa ne yire entrust wose na awai wose mu adankranya that day na meti kro bi e friend adankranya wososo sasafoa woso cha adankranya ofoso fon ya abai krampo de jai se e ka central pa de fon ya abai ofoso surface na bitrina ba se fon aba no amma se be ntrotwa ana se sebe la ye kra ye fo ofoso eduruma bi a be manya ne girlfriend a on kaifie ukone be ma to aduane ne nam ubekobi bia na ne yire kura no de wo di kura ho den na so atwa ne yire ntro so okwa yie atwa ne yire ntro se be mpredwasa wokoja na danfo baabi ubehwe no wokuma se ya na ne yire ofoso me de masamba wie no wo remwe movie bi be ma ne pon adwuma no na okaje se omo ye omo koye meeting bi o baabi asem awreho sempa asem movie na che enti okoko dai ne girlfriend ho anadwo bre na ne yire ne ba wa wono akora na yade ka no o ye new site wo twa na yire ne ntro
se omo ko adwuma wo baabi ana se omo ko meeting wo baabi ana najo yade ka akoda no Oforisuo behwe mami bom pempe because kai wo fie no se ni kunu ne wo ho a ene ko de akora ne to kam de akọ hospital edu tama no pa oba fie ne fie onyina ayetencham adan a yesa najo bre oba yade si ne so nanso yese watu kwan ti akora na ede ye nsom wawu afi no de nse gu ne ti fie no se Oforisuo na no meti aye program me du friend am back Kevin ye the silver sin ni tissue a ebeben na margin enti entro de ye kase entro se la ya ye twapa masabe nipa wuwom ana nipa nya situation bi a eden ye mama bre okay abrewatia Oforisuo be me man twantro kese me man twantro kese omna samoa walking ada social media me ko hwe ye enso ya na nsen na toto ya mu ho yawo eyirafo bi fie be ma na be omotie na ye new site e na wagya na yire ne ne mamie no nso so wodem ina enso na yire enso bi da wo mo na yira na aba be fa wo no mo da ya anadwoma ni tie ye na se omo dansuom yes efie wo nyina yire mo nso kwa na ho be ma no tensuo nani be ma nso so kwa wo hia ma me ni hu ya wo bo bi be ma ko solombe Oforisuo be ma na ne oba no ma me ne se oti sasa ne na ho enwunwunu na obo pitiri sole ya empa ne mpa woda so wone nkola ne da so no nso na timi aba abeduru wo mu na ase ne asa ama light off na o ma sole agina table bi o se e wodem ho so na wo mu frɛ be ma frɛ nya se nko ekɔ obi ampeke kɔ no na nyame na eya adom ema otimi frɛ ni nua baako ema ono susu dimnika frɛ nkɔfo no mu de ka eno kora ye friend is saying ayi anwa ka ne ayi ayede ye friend is saying o caterpillar eno mu de koye mu de ano no e fa wo mu do ho no mu tietia ano no so no mu twi wo mu kakra e de firi wona ya awerehosem be ma ne da ho ma de eche we ahomache be kobo be no nsiansa no wo be fi obedware akwa adwuma ene ne amanfo se de esi so manugu no so na de be nko na woje be ma wafo ebi wo krampo so fo so be makwan yom be fa so aye no na tan o kompena twa anka di huni enka toto ne ma wo fie ye na wa wonim se ba bia wo yi eye flood area e bia nsuo be timi to wa so ba bia da no se nsuo to wo wa to ba bia na wantimi amfire fie kula misa se bia e so fo so be ma asem ne tro no de Emane memu baby some of them they are bloody liars comparing to a man oh mema ne di kan kwento fo so be me ne kasa ema me kasa enwa o kama ne mema de wo twa ntro kesepa ema yes skillful liars eba so be twa ntro pa o nyansa de wo de bi to ho ema se betimi aba so fo so wo ba wa fo ni kunu ne te dan ba kom sese wo betimi apia kwa akotwa no ho aba sese a wo nche ne da ba bisa no wo hu ne kura ma no obo hu ne kura so a wo kan kura no wo nyintomu da enti ema ya de bia se ka so mu twa ntro e bi twa ntro pa o mu ka so mu twa ntro a o mu di nyansa ne adwene to ho ye enso ya na eno so te se emema ne de nti mema twa ntro e che ma period okay enuti emma ene mema why ni twa ntro pa fudi ne katre maso e ya semo de ne shi sanka Obozo ma bradi nyanku bon shani baby onyo ka obi ano nyan kase ni baby otie bi bradi international baby obedu bi bradi man shira nto na brabo so no nyan kase e shiri baby obeka no kore ne e bradi mo ano na ne man kwatoti e just say wo e just wo to mpabwa e le baba we ya ye lo yelita man wo e strategic my bam uri ni oye u de bi abeka to obetre wu Obozo baba e bradi shani baby ana onyo obi akase Asem na ye kan ye etro ye wotro ne waza odi aze ye wotro ne waza tima ye nkamum ye ntro nkomo na ye di ne endro ema nim zo mo ya trofo utisi abonji zezi agomo mo eyiye ye kasem a ema be ka tro se endro de fa memesi njen enuna me ka tro se they are skillful liars a man drodi ewu oba bia ka so otwa ntro e be lead to mpempenso ya do be sha da kamram you don't care she don't care even a mass are bloody liars
me na grab from kan we jam fa be Jenny ped ye wan sana matro mu asikogu asama ya kan se aye de tra no mu gina na aware aja aye de opie ye se tro ho ngwa na gina ye pesenta bia benya ma best kwa aware mu de o ka ampa ba ma pie obetima ka tro me kwa ye you know the reason why nim troja but Bama he is afraid towards the truth obeka tro na yire the action towards obano ntina mema sure nka mema nim troja ntina Bama etwa to awe na nim han ya otimi chini zezie obetumi wodi nkoma na ado amoda ho no a obesa apagya nkoma bofro na yi ba ko no di twa tro na no bo obazo wo twa wotro obetumi di 70 years na unu oba tro to ekum nipa epria nipa obi atima wo aye we e di amane manim se mi piesie ni so piesie na nya ne ba Bama be ne betima yesa Bama timi kwa wo ba bi ampa no abeka atro se woni obi a wo baba no so na wo no obetuzuzu oni obi aye onwa de ampa no amo oba no akazo oni obi antenjen no amo hunu so wawo je be cha de na wo ba bi gina etu otwa ntro na wo ntwa ntro wo obi angodo be ka ho but oba hia be na oba timi kwa yie ya hia ne ka wo be hia ne classmate no ama na hwe no wa yie na se kra ba ko okọ no me edi no apepa na no asa ba fie ni kuna be ko me kwa ye so sha na aye maazem wo de ekoso a wonimboni okodi uhunu da asa onim se na akoye bone enti no okrokro no so wa pirawo se na ma se mebu amukwa yie mana ya negotiation ti munim se bi yam classmate o maware mutim go chi obi kura wale wa brotire obaga na ba bedina ni no no wachi anu amu awe ni peche no akoda ni kura tonze ni kura na akoda wa mena ehuna chire baba metimi fira brotire baga na bebo adwaman na ne yera te no obekọ ebeka no aye jobi di no ye papa ni zuma ni asobo mema nim drota emadi skillful liars me ma seta bebide ko ba bishop ne ko salum ne ko busa sa hinfo na ya atrofo ko tela for shop baby mema pomade ko pe baby ba pa de ne busa sa hinfo na ya atrofo me no ga se ko central market entrozi na pro na egu ade osem de fresh aba obeji chiragu politi mu no a odi be kofie na bonza peche ngwa na akoto be mentimi nya osa da obechi osa nia eho ode ne bo ya tum because ne ho ode peche no elfo opato ya tena ka mato asi jedo kuni bo froto ya de mura de ama ya ma na tonye mema emma ya trofo wo munnim wo ama no kwa sa de we do munyi ho aginye o omunyi ho aginye na asa odi wura aware am ne ayi na hora na no magina godya njina ya no mo ye nse ne na abia mo enye ne sa de omunnim se omu ya trofo che mema 1000 times ofoso brado do say na be ma akwanye mbaabi etam akura ne ba de say me yere me no na wu akura be chenchen nkokot me no na wu ye be ma betima dwa atro ba do ba ono wote a wahya ne kawa betima fa kira akotwa ba ko na de nyinsia ba enam so wahya ne kawa na nimbegu ase nti obeba so one wa na nyem o akwa akoye DNA na ye ono a ema niam omu ye hunu ko bible mu e ne no amemema obi omu mante me ka omu biem Joseph wana di ni ko pia fiase oba ti bi di trauma akoda fiase awo mabiem yantia na akura bi fra yi su program so say osha ne yeso obi anka ne bone wasena ni chicha ni bi tane pa eto ye da twanto so chicha na yire no ne na da ama ye yi chicha di sa di ni ko jail oba be man ti bi nya sa de we kuti bi da be man ti bi nya sa de we eti maka so mu twanto ato so a yan fire president nyam fatun sesia na na do gwagu for that salute you man we the asem na abadime kai wo na na do na nke ye mie person e na nka obe ya one ne tena premier nsem ba ye eye president a ke drese na na be ba out abeke kansematize ba oba wo pa ofombo no entro de be fra na yasisie no ama wani magu ase e ma na ntro e ma ene ntro omu ntro di awu woja na yire woja na yire ho me pacho o kaso omu no kaso woja na yire wo woja na yire ho no oka oba na dia no ka kire oba no be na bia wa ware oni se definite ube hunu nto ma hunu so wo yire ya ti kro ma yenim utimi busa oba no kra ma oka jo se mi kunu de wo yire edi afi ono onim so wo yire okota won be ma de na ya trofo udifo obeti mata sa aware ye no ho amani bia bonten dasa bra kwasi exist agosia ni kura kwasi na na dwempene edi man me ma invara ya trofo wo de ba kuno ja okoto mpra no wadi man vanzie wa mo ba ni nim enu nti no ma ufie no enu nti no ntimi mfra wo yire wo fon so no enu nti no ntimi no man maibo no e ya no kura na aka kire no ba oba onim so aware betu ba beta ho
and the son who could yes, and more be a man yet. If you never have a crowd, could be here, or the catches Obama or was a baby. Emma. Was your mother, some of the American sons and go for their signals were just but a part of life. Yeah, no, I want person distracted. Oh, media and your one America. No kind of Yamusa Bible. And to this year, Yamaka cho Munina say, or Munim, a man of Kurenim, and no boy and no quaffo from a cacho. And trouble. Me a troubles, nothing fear. And some baby in the course of fear. Oba, or pesca for money, mammy, but then trouble bet Chawages as Gano. Gangan's all average. What to me, Yale? The full money, mammy, what change voice. I will eat the hospital as no money. I can we are me at no pesca for Beno. You see a cow, my head. But then a Sandro won't ya. Over Trasia catches out of Wabba, dear, Jimmy Fonona, why am I at you? Who tell and wonder, but about the best seeing in here, you know, money did it. Why, Yaria got the hospital more comfort, not this year. No man, that Yakas up in your Bama and I, doctor. I'm imagining what you have through a ma. Nanya Yantro. Ah, Unia, Yachunia. Okay, Yakwa Homana so, I know be Bicana. Oh, Canta, oh, be Bican. Oh, remember some say. Medica Casem say. And Sana Bema or Babicha Beman, never the Bema Yachin. Oh, Quabish, don't get a you talk about the drop. See, I will be going toast and I proper. No, idea. Bama, walk with John and you chose the idea. You can't trust some previous idea. I didn't know my be by a Sankabia Buffy. They make a say, Bama chat needn't throw up with the baby, but I deep. And trust in now, Fed baby, I don't confess. I fed your boy, your boy. Okay, 0551 now 0551 now 0548 now 0548 now a man member. Why the tran dropper? Hello. Baby, I feel free. I can't tell you because I took for you. Abna yetio. I thought a member can't drop. You say hunty. Oh, them are motivated on drama. I had to send the money now. I told coming up. I'm in that could come. Okay. Hello. Baby, I feel free with you. Mr. Free. Okay. You didn't even there. Will you get you a man member when you can't drop her? Man, he can't drop up. They say hunty. But to be a sister now, or any say that man, Nikunu, Shana was the pen fair, you know. Obizan is there, or year and answer Umbra. This answer that's a more kind. Okay, Hello. Oh, free him, baby, Ududin. If I told me 50, I said, we'll be a friend of Mabana. Oh, free Atebubu. A friend of Mabana. Yet you. If I told him, I have my dear, and we can't throw. Miss me family say, you can't collect no baby. No, I don't know about the show. It's mid dear, never can't throw. Okay, hello. Oh, hello. Hello. Udin, baby, I'm free. Hello, good evening. My dear, so mammy, baby, I'm free. Udin. Good evening. My Joe, so baby, I'm free. Good evening. Hello. Hello. Baby, I'm free, Udin, mama. Okay, so free.
Good answer. Ayetio. And that's the name chance. Okay, hello. Ma. Hello. The whole word, the man intro. The whole word. Hello. Yes. Hello. Yes. Man so kakra. Baby afrefre udi. Your friend is Zainab because of the Yetio. but so a man a can't drop Emma oh. Yago. Ayo. Hello. When it hello. Udi baby afrefre. When it comes to focus here, I'm not here. So we just the data. Tennis player, Switzerland. Or what is the only limit to pass? But we see the money in any area. Yeah, that's it. If a man after the equipment, after the nature, but the medium. Osei Matrokum Nipa won. Asem o. Hello. Hello. Baby afrefre udi. But good evening. Ma joso ma me yetio. Because you're so bad, you're Cassandra. Yetio. But your member can't drop. Okay. Hello. Hello. Baby afrefre udi. Let's talk about a chance. Man chan yetio. E man me ma wan de twan tropa. And then let's can't drop. Okay. Hello. Yeah. Baby afrefre udi. Yes, free motion quanta papa rasta. Yetio panipa. Motion quanta what's no. Yetio pa. Aha, me pacho. Omu can drop high and ba. Me can drop papa. Me no kase madam because of that is also do have so be here. Me can drop. Hello. Baby afrefre udi. A friend back from the street corner. Yetio. And I can't drop papa. I'm not making no cool. Osei ma mema. Okay. Hello, good evening. Ma joso katachi yetio. I got free. I just got my son. Yes, actually, here. Na my transfer thing be na me ya ku do obanti obanan kana kure kana kure ta bo ni ku nan kana kure ti munchire mu no ya na me producer. Good day. Pacho wani Good day. ma joso. Yeah, tell you because of the Yetio. I might be trying to papa my chance of a bit you forget there so size. Hello. hello Baby afrefre udi. me pasa me freti me Ofrefre he. ateme nyinen O be hwe dem a. Mami. hello me pacho ye come on kan no kra be man kan no kra me ma binom Okay. Hello. Yetio panipa baby afrefre udi. Abrantia otokolesia agezesa Odifo asai. Isaiah kafo abonum ho ha Odifo asai yetio. Kaka me ka ha the name is you can through the mouse comes because what you almost through and ba maje odika ye be fa odika kai. We was some through a man of worship. Hello. Baby afrefre udi. Mbaja Baby afrefre udi yetio. Mbaja me ka free takwa dio. Okay, yetio. Na eyati we bu some through a emba na worship. We bon sanfru e man o. Sana no enye. Hello. Hello. Baby afrefre udin.
Hello. 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 Utie TV no a emwa etitwon ni komo. Ofrefri he. Hello. Hello, Pacho, fresh food. Ofrefri he. Chingani. Yenti o ba pa. Look at show. And then my that's what a man cannot call the And I just say a madia. Oze hello, mame. Hello. Would have sugina so a man and member one the can tropa. A man. No, okay. Can I know Zappa? Hello. Hello. I can't you 2 calls, so I can't 2 calls. Hello. Hello. Baby, I'm free with thee. If I saw with me, my phone. I saw for you too. If I saw look ready of you, a man and member you may come so. But you should a man to not be dinner and Kamaya, so for Bama to question dime. So for them you be idea. Ballot paper we are saying. Hello. Baby, I'm free with thee. But I made the Mary because I think I call. Mary and you. But you never chance your fan. Okay, hello. 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 Baby, I'm free with thee. Make us a free tap and I'm a media PC. Okay, yeah. The other can say, whether my information may see in front of you now. Now, Miss saying, Abaya Biso, a meneno yard, Anna. Meneno a sign. Now, who's any phone a belly. Now, watch also my love. Now, or picking that more can I say, oh, sorry. Until my dear, in true Canada, the Nebete or Muchan. Hello. Hello, I'm so good evening. My dear, so mammy, baby, I'm free with thee. If I talk, make us a free and carry it. Yeah, man, you would differ. The members here would differ. David, mammy, manifest. Hello. Emma, any member, why they can't drop a ye back open your queen? Okay, Bama, for some program, which a ton of swap, put me or to me kind of David. Mammy, Mammy, Obeka said that, and you know what to say. Me and Kasa, yeah, Kasa, Bema, and Debbie, may you never free some name. Hello, hello, Mammy, what's your me? If I try, Dear, may can obey the instructions. Elba, Bema, why you can't drop her? Yeah, you can't drop her. Hello, yeah, for 2 calls on count. Yeah, for 2 calls on count. Hello. Hello. Baby, I'm free with thee. Penny power, yet your Obana Bema, when you can't drop her. A man can't drop her. A man can't drop her. Hello, last caller. Hello. Baby, I'm free with thee. Hello, Pastor, remember the can't drop her. Remember the can't drop her. Yet your friend, you know, AC her. And no Timotion Amoke Kambo, Namo results, remember 12-10 against not just a man can't drop her. Not just a maybe I'm here, no Africa, where you are. Oh, yes, maybe by now. Wait, okay, let's be honest here. Baba Berman Jenny did a buso. Oh, the friend, or can't dress a woman, me had your man Katina produce. Emma, oh, I do a Sunday, they can wear Bushasa na way. Man, drop. When the Bushasa na way, Missy Jai. Oh, manager. Some may make us say, Mr. Hotels, correct. Hotels, Quama Vokum, Hotel Nayama. Oh, my job made more. I don't see I have 12-10. I say, I will pass it. Comment again.
Facebook for okay, you tete to ba for babo yen tabamu ya won pam de ma santeman you be catch santeman you be kire asanteman ene asemo ya de eba bedwasre de no ano odene papa not of producer fam or de wo ba no emra na ne asemo da pronso no ano odin wom se ya maame no wayira na de bay ene ba ya maame no ankasa be piem e wo kumase wo piem kumase wantre kumase ya o woko antoa no adie be ne kosi ho maame na yire in fact maame na yire na maame no so ansana no na o wadwim hawo kakra maame na yira na die firi mu aba no ano odene yenko computer so dwe die mra sesia. Here in Ghana, when it comes to chicken, the good old days are back. Why? Because Boris B's Chicken, BBC, is here. Yep, give your family and loved ones Boris B's Chicken. Fresh, tasty, delicious. Boris B's Chicken is produced right here in Ghana by our cherished poultry farmers with support from the Ministry of Agric. Get whole frozen chicken, gizzard, chicken feet, chicken neck, and chicken liver for those special family meals, buffets, picnics, funerals, and all restaurants. Get Boris B's Chicken. It's halal, so everybody can enjoy. Wherever you are, call Boris B's Farms hotline 05-444-444-53. Ask for our branch that is closest to you and come get your chicken. Boris B's Chicken, BBC, proudly a Fiakoko. What are they? Cinema no do to ba me tini kura. So wa. Ayo senior. Me I dan keba product I am me ti de bia me na no mu no chef. Dan keba product. We dan extra. We wonu ma wa ho tutu ni na e be jai. Senior na me sisi ni nso e me sisi o. And you also have a problem there. Senior. What see dan proke. Okay. So wonu dan proke a. Okay. Sisi are ni na e be jai. Sir. We dey nyame shira. Come on, Joe back friend dan keba tonic. Woni ma biwo. Minum pa na se na mtimi ndidi. Na mtimi ndanso. Mi ye bi no me no. O chale me taibo pa. Sir. Sia. Dan fight okay na so sure. Koko ya bi betena me so ma me je me ho enje. Me ja me na amuja nko na afi ese fifi me to. Ntimi kura amfa me to ntena se. Na so me sia dan fight okay. Aboa me pa yini na from my team madam ho. See the 50 as that tell. Boy. Yeah. Go. Enre oba pemfo oba o ma akwara no fo ni akwara wo ni mfie dumienu entumi numbi ubenya bi wo herbal shop and pharmacy shops a ewo man mu freyen ewo 0244017556 ana 0266593330 FDA ajebi die nkrato yi atu Brakasa ya duabon waso a ne dwumedi wo nipadua biara pom den ene na brabo mu ne hian pa enye brakasa nko nuaban ne haban bi te se kwunsusu a abonwono ne dia akeka ho no kura enwanunu ahodo a ekọ animu yi ankasa brakasa ne sa nuaba yi binom ne akeka bobudi afa abefo kwan so a ye dia ye Precare natural powder CC nipadua na abakwa ahodo no ho ban afrimpani yade ne yade ahodo pi ho fa enkodate de ma baako freduane anopa ne enwumre anafa enkodate de ma baako woni suhie yeti anopa ne anwumre wobra wadidi awie obenya Precare natural powder to King's Walk Heba Nana Boache Heba ne Rapash Heba Accra Little George Waterma Community 5 PFA Pharmacy Kolinak Heba Freddie Mains Kumasi Benyak Pharmacy Nimdie Heba Takrade Mose Pharmacy ne Green Light Pharmacy Sunyane Cash and Carry Supermarket Becky Frank Techiman Alaji Kumbila Tamale Sewa Heba Asante Mampong Gapson Pharmacy Koforidua Etufo mfre 0550-19-15-14. Precare natural powder. Eye aduane san ye dro. FD ahwehwe san kratoe mu agi atum. Okay. Ya kwa ni makachi wase otententu bafo ye bebo ye ntaba mu ye nam soro ye sai enam fom we de Ghana he ya ne wokofodua
ena kinkin anwumre yesie na asem wada ya proso no won na wo hwe Sompa TV no ayomanimsem se ye maami bi nansen announcement ya ye bi kura wo Asem Mpe Nipa ko Sompa nkommo maami ye penhi Kumase montenso ani hunu ne kwan be na maami ofa so kura ba Kumase fa so yiraye eno so akoya asem foforo kura eno ti sa donhwiri yi ba bia ye koka kono ye maame no ehne ekope no yese nyankopon bam omo firi kofodua o oba pa bibia bokode ya fra wo sei acho midini maame kunadu maame kunadu firi hina baye maame kunadu me fi kofodua na wa manne ewo Kumase ene sei dia amama be pie ha ne sei eye mesowa ye fra no sei ye fra no oba kesi ni obi ade nim no Kofodua no oba kesi Kofodua fahin poten Kofodua Jackson Park ye bembeto mu but ye area na kasa yogwa Jackson Park Fanta Sports honum na ye wo hona ye store na oneme nana ene ba Antwa nti omo bedu Antwa no mba fiada na omo bedu ye no ne memenda enwumre na me na ba be boy amane ese oba yera efinensem na ne kwasiada me papa ne me wofa ebai on be hwehwe no ma ehunu na edwada me so me ba ya hwehwe na be sisa temu a ye ehunu ni mo ba Antwa kwa be no ofa so firi Kofodua eba Antwa one me nana ne bai me nana ne de no mo be ye ni Kumase eno de abrana na bitimi a kire Tienti omuba ha. Tienti enfi abrewana no. So far no Osei friends obolo. Oba kese. Kofodua bro no efe betum ho na mote. Yo gwa ba ye te ben betum. Eni betum ne bo ho. Okay. Na maame no ya Osei friend no Oba kese. Na ise na adwen no o adwemu ha kakra la se na adwen wo fom. Ono ani dware. Siesie no ho. On board na say na adwen wo fom kakra na ase ko mbede ko mbedi dwa omo ba Antwa Kumase Antwa no mo bae anu nchiremu di agese olidi anu nchiremu di agese abrewane na betimi akire okay enti asemwe dodo no awotie Sompa Asem Mpe Nipa no ene Sompa eho no asemwe no adi atwaguo ewo ye kasafoni ne so ohwa baba we kura wa bre pa hwe ni tirinwi ya ohuni TV so a otinzo wa bre Kumase ya papa odofo na ababa wa ye friend maame kwadu se sentia maami ba Kumase na yenhu de wowo menkan so wa yira kura e de ye be hu no yenhu fa ko wowo no agese ne nana brewai na obolo wadi mfie sei oba kese owo 44 years 44 na chese wonyini biasa na ayete say na adwini to behave te sa kwala said na adwini sitie no one nkwala nko aso ne di agoro Kofodua nti ne Kofodua de obie ni moba wan na enim ene sabre de ne Kofodua obie nim so oba ba yire Kumase eni enyasem ketwa okay yakopa mi zo drink ene 5G meza no bi emfa ye minim na medical ka kire Matthew fi ose Katios marketing agency wono ena di mizu 5G meza ode ba adwa so na ship wa ede snap ene bible buy no sa ship kro no a ena di mizu ene 5G meza buy meta kan za asem we pa orofo mizu no yewo enkoda de no miss fruit no ede papa kola ne no mo kala nyina asesa na mango flavor no ede yi pa na 5G meza no ye maame no mo na mo wia so mazi fo galam se fo no magi atum emema no kwa di ho dance se dru ba bi na nwumere no mo a empaso nkomo utumi wini o points in the street na se me kachero orofo aponto ni abadi nto ni yiyo ni nyina da ye koto mizu 5G meza ochi akoko na me kan ho esevo ko akire pa na wona wo pebi ato no aton ateso mfaso no orofo ye ko manager Daniel 21st clinic ni dudum na wakwa kotobi ehwa overseas en wo
21st clinic up because supermarket abawa sister sewa no man post office yenkoto mizu 5G meza mama Esther wo Outcome Royal Ventures Baptist University ebuakwa mizu ni 5G meza ebuso ewo ho na Sachi Enterprise ewa Safo Abincho ne VIP car park no e de di hwe ni mu yempe wo mo na yenkoto mizu ene 5G meza ye pabo no ye so to no yemfa bingum ye ton a ye beto so emfa so 0246270221 0246270221 kwa chi company limited ewa poema ntamu Eastern region na non isis machi mizu ne 5G meza edi ahim edi atwagwe konkorom nom na deda fama osa no a obsina we de edi ni no ma for no ma kenka ho no ma hwe no ma kwa kotobi enti e hono de o ma gia tumpa kwa chi company limited ho na benya biato KF Kinju Enterprise ewo kumase oni ndom hotel e de hwe ni mo so am he ya opama ngwa brosanim yeko KF Kinju ye benya biato pa na nyoma akonkan 21st clinic of the moment or the 21st clinic se kan cho siatica nko ade atko adwene to adwem siatica no sa yade no ye pa ntim yade na 21st clinic ba no mehu sa yade be friend siatica eno de obi age ho akiri enye eno nti no yese siatica yitu ase fa usire mo na akokoma kosu na ntim yade ye papa na 21st clinic se kan cho se yade bibire bia de fruit nwa no kosu na ase obetu ase no de amam na hoto aye wo dia na laboratory scanning fidia hudo pdie wo bi abaso dia 21st clinic bai wa begino man gan ma bibi memha no enya asem keto twabo sompo ekobro ni krom 21st clinic abaso dia wogibi 15 branches no wo Ghana memha denko na 21st clinic ontu ya de bia seman enkankan se ateka no kumasi ahwa overseas woni Alpha Radio no na ben ho obo ase cancel quarters call junction Accra Dome market sunyane kwanza tachima 21st clinic osinye mini 0546311311 0540311311 0540311311 Madika catch was at 21st clinic to twabo sompo na ni okwaje award kwasi broni na de mano enti wonim de 21st clinic to me yo ene de wayo enti na broni etimi esoso 21st clinic sa no se odi bibiduro pa to siatika ya de na so no akoya asefem sa ya wanwasem ama kwasi broni ne sa yo enti sabre ya meka sa nyina no 21st clinic Europe tour ena sabre oni nam ewo broni kuro mo se hwe Ghana adesi omo ya adwuma ewo broni kuro mo a siatika ya omo da bi ye hwe ema siatika nse wo mo eno ti Europe tour wo firi ha no okoha ya 21st clinic nyina ko broni kuro Europe a ye tour ewo ho nyina wodofo and to appointment to buku jinambano 10 chron 10 0244915116 0244915116 and only di buku Europe tour any Canada France nyina omone na namho enenanam landing ho nyina enyoma ekoso pa orofo yekọ nyembuku Europe tour no jinamba na ba koka ho 0244915116 0244911116 eno ena yede ebuku Europe tour no Abe Herbal Clinic Dr. Sompa Dr. Sagro, Dr. Hetty Abe, the sickle cells doctor. Then I make come for Namedemamo, Yadi ano dene, and the mammy will to us. Yes, sickle cells no, and no den SS no, Ubeko CCA, and to Mammy Minua, your wife in sa Kabako, if you do you know to Mutai Obeko, Dr. Hetty Abe, if I break, what they be do so, sickle cells will be towards here. Holding heart no, Yade, Esika for Yadio, as we call here for an acquired the or for a man in Yakasiansa. Then called Dr. Hetty Abe, Hoy heart ni nkutu ase fibroid no yekutu ase etu ase wi de bibidroson ebenane doctor bi obeka cho se fibroid no bra ne fa se kan twa wi oboa enko yenko Abe Herbal Clinic no ma ye bibidro fibroid no firi wa eba betom so peba na afei what to me at home ameno papa bedding enam san yade kura de hotelete hepatitis diabetes ana Dr. Hetty Abe bete ne te no de amatana so apatapa new site ho ena Abe Herbal Clinic 0243345392 0243345392 and 0506405064600208 0506460208 Dr. Abe ho ena me kan for nam dia man akwantu seminar ye express group of 14 year akwantu seminar ye express group efri say sabre no travel tour no omo abeba no omo ya azan
travel and tour no pi no ankasa ewo man Ghana mu ano omo akohwie ene omu die amafo sika bu omu kom omo atumi afo omo anko na se fa sika ne mra so a eno so no na akoye twensensen eno na meka cho amafo se wo mpa ne saa na afo Asem Mpe Oforisuo Aboagye se travel and tour me kwaju sika ma dia express group TTT TNE Canada na peso ko US UK Australia Germany Italy hefa yenko na yenko suade wala tu asenko ya dwuma famra express group for sika komano na yiwani obema wako abrocheni sisia ye kwani akosuade pa dia na ne wala tu asade a Kumasi asafo lebaro na about be hunu ho Accra Connection First Light be hunu ho Tema East Legon takwari sunyane tamale bibiani express group na mekanfo nam dia ma omo office no ko akono omuni komo kama 0249 000448 0249 000448 akwantu sem nyina express group na mekanfo nam dia ma odofo ye tukoko na se ye kwani akotu koko na se efrise koko no ye yade bone koko no ankasa na ba so a wanhwe na obobo brimbrim orofo uja onan moja firimu ba oye bema wanhwe o mema sembe kofom eturu ba bia koko no poma auto untimi entrance utrance mframabone ko na uye kwala betu din orofo edu papa wo ho wate yemfa ntu koko na se na honto na edu papa me kanfo nam dia ma ho sa aduro no eye koko aduro bia sa wonomo a enkan ene ya wote said ya wote no a ente se koko aduro bi wanhwe ye woda no kora mu ate no ubetumi agya na agu ho ene wanhwe a opa omanyina betu din ane na afi omode ayodin enye papa eno ntino 3 Herbal Center na du power dia badwaso na nwumire me ton bi dia ma wo 3 cool capsules cool master ena me kanfo na me dia ma odofo yenko colleague na Heba Danny Heba Misty Heba Happy Dank ubenya biato 0546107107 0546107107 yenko ne ko tu ekoko na se yetu ase a 3 cool capsules cool master ena yedi etu ase kakrede yeko akoyanim yanim ten ena yehwe sabre maame no ofiri kofodua oduru kumase no otwem kwantoa wayira wantoa ho ana enum komo ena ye baba bedin maame memo akwa aba obatampa bibia abokode na udin de say me di ya prempe prempe so eya desidin a chesenya asem keto akora hano kumazo ka prempa wani ekosima nhie fie enye din keto akora wa maame prempe oho ye de me ho ya no adin fie sai wonante diokono so ho ofe pa ho ofe le me beto ho so den ese de me ni amodan asese ye be fan sa nente no emunsem no on fan better sa edua so nyina na po bem tie fan sa wate otimi ka sa die timi didi ahoden ho maame na maame obulu announce ye friend say oba kese otie no meba oba meba no unua ba ana wo yafunu mu ba me wofa wo no de na jame okay me kwafa no no ya ketekete wabedi mfinji aduana awo mensam na mitukwan ya tse me kotema anase enkrana de ne mede ne ko na metabe kumase ha se dia me vane ma kumase ha fa hin se te santo ano me vane ma da me de ne baaye me kasa oba me kwanto antimi enko jame no eye efiada no ne fiada no ye bebedu ye no enkomo a na me bedie no maame na o se okotema okonkran ene mpempi otade ne konye sa na hano de won tamfa ne ma na esi dai na wenku ade wo de ne baaye ba me de ne baaye no eno ba ebeduru antoa no ya ebeduru antoa ye ko fie no eno ka kire me se saba me se ho wasi ebesan ko sai se no abobe no me ansa onyu su sa picture ba ko no ene ebehu ni ye
Mame prempe yetio. Abobe no miensa. Me dia na dwokwantu de mempenti e beda. E de chia yakọ. O si dabi. Ahona ne gese na besi. Mame na one no ba no, o man na ho no ba. Se mo beda, mo bedi na wotwe. Ana mo bedi bosome mienu. Dabi. Mene na eba no. Ya benada no. Ana se free Jordan no kore pe benada na mene na beba me maneti na mo se ye kwa kumasi o. Na kwa ye kro no. Ye kwa ye besamba. Ye ba ye no. Ene nkomodie mu no. Ebre na anko said no person me ka say ye beko na wonu afira burochira ba akwa ba na mi hu no na de ma ba mentena meko na chese mo ba no o ka chese mo besan mochi ma me prempe ewiase asante book no biem eduru ba bi na so ne akoda akwa afuom na se muduru ahweye bi adabia mugina ho amoso home na da mo betwam no emane bre ekosoro paawo wan hwe enwoma asuo no kura na bitumi ahwe egu enti e wo se na ka wo ka no kura chense ebi ebedi na wotwe wo se ne menko na ma me mebusa se antoa ho no ankasa no e ho na munjiwa na me ho na mewo e ho na wotie ho na mewo e ho na wufire me fire me edwabeni How you drabini? Yeah, Babini. Now, Twadi, what's if you? Mean, see, fee. Now, quiet there. Me dear, do. Where they? My name is Manina, when you eat the share. Me ba, when feared you no money. Tembia, me ba, be jarret. Tim Betty Ben and Sansan and nine. Manquana, me ba. It is so be dear Drew. Me dear draw. O fit ba ho adin fie be say aduonum ni aduonum 50 years ni na chese oba na nsuo ho ana se fa he me ba wa mawu nsem bebiri nti na me de be to ano on so mi mo en so hwe am wo mu ti sa wo mawu no me to se nya wo mawu akama wo dunum and see we can come. So, Mamma, now man chrono way. My man chrono and see our Germany. No, Mamma Casway. I will go for you. Not just a honor, would do tia baba 2 years. Say, Nansu mo and Union or man or buy. Mase for me mu ade onso okromi mu pa na hu sere ye ya akwalai ya kwani ya tobu haba keke nkwatwetwe nkomomra sia aziblibo so kalu cargo car from Benin enkomo no baabi ya keka kro no nyame ya adum a ye maame a wayira no ebehunu sesi na maame prempese ono de sentia ono no nchi edi dwaben na ye ka kofodua so a asante kuro kofodua ya asante kuro abakosem no enu ti se nchi ni dwaben de anya nwanwa se oti kofodua ya asante kuro entu ko aye wo yoko ne sa kro no enyina afigya se nyina ewo kofodua asoko nyina wo ho efrise abakosem kire se eye asante kuro ayi dwabenfo na ekokyekireye enu ti no sabre no sentia obesene ko antoane se okoko die duro awomawu nti de bone ma ene na busua ho ban ne koba asa no maame prempese aboa no papa du odwan pe ene odini fufuo bo ewo wiase abrabom na me ka cho se akokọ bon breku so bon enu ti ye maame se Kristo ho ono so ahwe baabi a woyi a ebeboa no to ono no nansu antoa ena ode ne ho akọ bono ye kwani ne togbe haban keke azigblibo sonkalu
cargo car from Benin yene no enko kwen komo emra se ni enko emfa enko yenim panipa memo akwa aba Oforisuo be ma mejosu bro bibia boko de bibia boko to church bibia e kama togbe haban keke omafo nim se ya haban nsem sunsumu asem no okwa obebo ho ban ntesa yesanete asweye te sei asweye boko Oforisuo be ma yemfa ncha kese free togbe haban keke asweye ani omo ahwefo ni omo mutie nyina se togbe se omo bibia ajo Oforisuo ebebusa se togbe haban keke ya boni din aba no oye de nipa togbe haban keke ye nipa se be sunsumu no ma wo tiase na wonimu no ono de wonim na ono papa yi ono ade nsese ne boso ono ne abaifo ehene a chese ono omeka emfa bibia nsi ewo hanom na woni obi nam na se okansem se betra fidikese no okasa de a na chese wo hu se benye wiase no nye wonko ana na wiase sa eno ma wiase eba mi na sema wo kan asem bi ni wadanse etwa bi hu adanse ye ma ho de ne so hwo ma me so bebo ne ma ho ban ene ebusa se ne ma na kasei wo se akase nkono meboa ena sen wa bruchiri ana omo wo yo sinsia inti maame na bambo no obebo no ntoto obi na bi a beto no kwam nanso kwan be so no se be maame abecha wo na muntie de wo kan no kire se bibi wo wiase wo se awuwu short yase o 16 eno hu nyina awu meboa muntie o eno tina de bia ya na ye kasa asem wo se obi a ote obi a na osusu se bibi ani wiase no oboa ena ye kasa ma yarede eno na togwe 7 preduasa wadi abrami because na me no kasa yi papa wo fi a o di dwuma na bibi nti wantimi ama na togwe se menka nche obi biara wo yare ya yare no wonte ase yare no ye do ko ba bia enye yie se obi a wo yare ye do ko hospital na doctor ba ho no se ma ya mi hu yade kura entena ho fane ko hu togwe aba keke esunsumu yade akuni pa bebre na yenim ana omunsu eku omunsu omu ya chinyigifo me ha de me nko me de me obi asabe a wo meto wa obi enu asabe mpredo ye wo no to ba bia enye na enoma ekosu nya times no ye befa na asase so maka chose obi wo a ye wo ne ketekete kura no ye adware ne kura na adware mu no ene ye ma na yade na woni ani nti hu entra onye ohu achinyigye kotogwe haba keke ho ye de number to dwa bomode anefa obi bobu sase togwe kro wo hemfa makacho se owo bomfa ye ka bomfa ye o ma hodo ba miensa se mienu bomfa wo afigya ase kwa so wo fra kyan okrom na wo kɔ asotwe wo fra asotwe na wo kɔ bomfa enya kwan bi ewa ye de ye kasa ye nimnia ye ka eni enim krofo nso ma fa ense makɔ hɔ ama aboa wo mo togwe se wo de be fa na danfo keke enti papa betra ade bia ne na otini suo because sunsun wiase no wo se wono no ade a wo di wani hu ya wo no seven predo enka unyini no wono de wani de enti a wo kasa makasa asem wo se mesi nipa dasa ni bia free no nsia ebebo anadwo no nsia no wo de wo ho baba menka asem mount ase se ebo anadwo no mienu ekọ no miensa nya wo de abiem enkrofo bi dia it is enkrofo so mo di uso a utwu tan na se nyame ni wafa no ama omo ban a omo de obekọ because woni ani sunsum oba ofie a omie pono baifu oba ho aba beku a omie pono owuram no aba ba ni ope enuti ne ye ka choche togu aba kekese bra na so ye eno ma ekoso ya no de wo so ba nipa wo ye wo no woni ne be kasa direct se maami asumasi wona wo ye obai maami asumasi wona ye wunwie enti jano wo ya so odin a no de afi so obia wo ne ma ware ne manyina obia wo ne ma nyina ye basa wa me no wo kasai ampa wonim sasa no ma ne bi wo so obia wo ne ma sabe akura ko sukukuro wo hu ade se wo besua ade ama sabe mpreduasa wa be ye de ene nipa da sani mpe me se ye ne abibifo me se wa wo tie me wo hwe me wonim se ya dwe ekutai na nye wo koso na ye onwa bi ya obi abawiase yesi ama ne nwoda ya to na wodie ma wosunsun ye kase ya otifie na wosre no ke wosre na wonyini no ade achi a wanyam anase wawo
anase wanya sika ana ho ato enso to wo sere wo ka bibi se me de menyi bibi ani munyi bibi ani so enkoyie wo di dwa wo di no de bia wo sika ehye ya bo fom nanim na wonim wo pa akwantu no nipa ekonya omuduwa ne ama omvisa nko ade odu ho a ya da no ya se emfa ma wo ka se ye kwa bomodin sori waka oba tan ya wotifie ebono nsia wo be dem ahwe tv sa wo su nim se wo manso kwa ne enkoyie wo nwia baba ko de ono wo nwia de ne manyina di ye aye ba fie a nko ama na se de entwi nkonwa bomodin sori waka na ko togo aba keke ho ya de hawo ya de kwankro mu a ubi daji ubi da hospital bia doctor ya nye wo mo a omuhu bomodin amane na ho na otwu ta wo be se wa de fa wo ba no ko ne ko bone ho ban ne ko hwe no mam ne ehu de ha akwada no e wo sunsum ya yire no sunsum krado ano oduni safo ntimi me da wo be da no wabie e ye sunsum chese wo bia ono so wani na timi ko bie krado no wa de enkoyie oba ho fe bibia wo ho bia be ma pe bia na bi wo enso be ma se da usom na agiagu mamode ko togwe aba keke kwa kutogwe so no ye baifo so ti ase na meka no ono so ye baifo ono aba certification so no ye baifo meka togwe aba keke bebi ofri eni sabe abusua wo frim ni maame ne papa sabe mpredus awo mo wo ye ono ne last born ne papa de no ma ja na odi djuma eti bomode wo de ama ena ye togwe nye dry pocket togwe aba keke sabe mpredus wonhwe moja onye sikaduro onde ne de nse onde o fight ma bomode ko ho se ye de agude kunima me so dabi kunima me dabi na emom de wo mu ni se wo ha obi a de ode ne ho abegya no anasa de obobra na so ba ha na otu na ma ko na so ye de a wono de wo so ma ho to gwese wo ma ho emo wo a wo kasa chobra na so ye na wo de ho begya no anasa wo ba obeka wasam kire ne de a de o mi obeka kire sa nipa no hawa o fanche no eno de ma me ka sam kire o fanche no na emom se wo de obi ko ho se mesrew mennuani wo ye me se metan no wo dresse dodo o wo sika do ne tikunimam to gwa aba keke onye sa bomode ko to gwa abeke ye de number ne betudwa bomode ne fa papa no me se na dwunyina wo ye adwuma entre ho emma enkoba akokora encha enkoba abrewa ewiase de ne nso di bi wate na nso ye somebody ye yi wanim dua se bempredua de akoto baabi bema bia kosuku enne ne maame ene sama chop money aba o ka say won krabia nye sa edi de ne number ne betudwa bomodi photo gwa haba keke wo se wo de wontimi kura na number no fa ne wo number ba ko se twa won sani fan ana bankumi fa ye se ne twa ne fa WhatsApp no na ye voice gu ase to go ye frame say bo papa di wo maame di ne bobobodi na wo se ye frame say to go se na mpeso e maame wo se ye no kura na otimi ye ho adwuma to go abeka kokko ni fia anakọ na so ya anya gudie oho na wo kọ me kọ ya me ba manum me pachi me ya chinji fo pa ti me kọ ba bia me wura me re no ma ye woda bi ho wura mu a untimi fo wanim se nwura mu anchon ka se bibi ni wiase ofo so fa number ne to dwane yenko na omumfa na omunko togo abaka ko me se anadwina papa ne adwuma se wo kọ na so pese obi atie wasemu a ba bi wa obekọ ne won sam dadwa togo abaka ke dabi eti de number ni betudwa bomode fa number no se wo re tv nso a number no eguase utimi fa bi utie radio nso de number ni betudwa bomode ne fa ne tu na mo wate na wo ma na sai nye sa na nyankopɔ bɔ so bedi amia oto 0244 48 47 47 0244 48 47 47 and now 0244 50 60 20 0244 50 60 20 and now 0244 50 60
32 0244 50 32 0244 50 66 20 0244 50 66 20 wey togbe abakeke ne ma azigbilibo sonkalu kagoka from Benin ne manono onye nipa sebipotiatia nipa baabi wa wokwa esi protocol enu sika ye bedwo kura nsa na wo nipa no togo abakoko entesa bomodin ukutaka mesi ufiri sunwan anayi na eba wo de bomodin wudu afijase efense adwoso a wo so pa afijase kwan no afijase kwan no fa busase wo kọ efe ne sen ufiri efe asotwe na wo kọ bomfa wudu ase wo pa hospital junction wudu a number ne frɛ togo be ma nakora ba be fa osumdue kwa so entra ho nya no foforoto nipa ye ni hafo obi wabo ne ba ho barete ma me asem wo kan on sha ye nipa bi won se ne sa de na ye adwuma se me kobo me ma ho ban se ma me kora wantu na mo nke bi anka ne wa ye kwa kwa bi so e wo me se ntoto ba ye be kan ho asem de na nso kwa bi so no ma me kwa bi so wa ya de che se obi wo ho a ne manyina esai ne manyina anum nsa ne manyina anum wi na nso wa da so te ho o pese ebeka cho tu anamon sori waka nante na osu di dani bi eye o manyina sei ayebasa kotogo aba keke wo na wo kwa papa yi obewo sunsume no ma de menyini se obia na obetuma biti togo aba keke kotogo edu ba bi amanfo etutu good no ma fa ai togo aso ye te say good se togo aso ye okọ good no odi kan togo de no onse obi wa okọ a ohun sika na anase o ka kire na o metumatu da bi gold e chefo ma yetu no e won nsam no enye yize o men ya wontimi enu nti togo betimi a che wo kwan se ba bia wo se gold ni je sa ho anwea bra na bo wabusua pani a wo abusua ne ma wawu kura bonedi ne sabra no wa che wa kwanche ansa no protect wo enani pa bia to gold so wontimi ni wo tamti wo bawu na togo de honte sa obema obe protect wansa ansa na wakogodo no ho ne wotuma uria enyenye kona bra anase twawani ni ade na yadane no dabi togo ne wunyina betu na mo to gold no aka chose ni na mo percentage wo mu no opa ne de fama no opa so afakọ na sabin prejudice na se togo betu gold amount na wo de ne chefa bekọ a wonso esewada eti bomodin ne ko togo ahaba kake ho ne ko ye number ne ye tu dwa bomodin ne fa ko number ne do so eti wanti manya kwese onyam mienu ana baako na wo frɛ no wo se wo te ne nka ewo Sompa Asem Mpe Nipa program so e na ate ne ka ya me ya se ne togo na ma na emom no enne akesefo bi na hemfu bi a wo ye adwuma mo ye beto abai obi a opese ode huja obi a opese aba na ye wo dia so ye chinchim nsa akonwa na wo kodie wunim sa akonwa na ye wo dia na nso ye chim nsa dia ma obi by force ade nso ye wo dia togo aba keke mpehihie tuanamon ko togo aba keke wo misrewa entina papa na obetna wo susha mesi wiemu sunsum ne se wunim ne ekoso a enka masanka wotewo kwa nka sere kwa nka zribi efie bia bayi wom na se nyame ampata na ufie obayi sebe wo ye kurase ni te se mia meto ya anase ufie bayi ni timu oden a wanhwe ya ede friend se de wuni bi da e wo wiase entra okwa na sumtumi wo wiase ebra bonsam to bonsam nyankopon to bonsam beto asase so wo asase so fo munue the word munue asante kasa wo ti ase to entraon kase bibi ni wiase pomodi tu anamon ye de ye kasa ye nimne ye ka mennya me ho ba force se mo bibi na emo ye kasa nimne ye ka ema ye ho togo aba keke nyankopon e na ode ye adwuma na emom o se bayi a obesai nipa de nyame abono de ontwemam and the one choma grant yesro the number no ye besa de atudwa ye de tudwa wi abomode ne fa ne ko makase bebe togo wona kwa bia nwa ofosu ye fa number tudwa 0244 48 47 47 and 0244 50 66 20 0244 50 66 20 and 0244 50 60 32 0244 50 60 32 we eye togbe ahaba keke ne ma na togbe ahaba keke se
wakwayo maame no papa yi koye ne kama yi sero si yi na ye fe afo wi yi no nyoma na eteba fo sika nyina hye bra ne babo ho nipa mpesa Oforisuo bra ne babo ye nyanka se ye kwa betima de enwa ye victim short ya se ampa o maame wi wo so man last respect enkanya bone nanso obi otawa hu se no akoye fa no konya nsika wo ye na wie ne mo wi a ye bebo fom Oforisuo makasa se o me se me kosofo ne ye se sofo no de aduro ena ye na so na me program de ko so ma me ni problem because en konta no ni nyame na ekobu etu de ekoba bia office problem ebetima solve ene ni togbe ahaba keke Oforisuo edisi acham okay ena ye de togbe ahaba keke ni komo no besi wonderful fijasi akwantempon so ofa fijasi ka osu besi obonfa hospital junction na usi ho a ema ye de tutu dwa no wonderful na wafa bi na nyoma akonkai e di amount azigbiligbo Sonkalu cargo car from Benin eno ena ye twetwe enkomo no ewie kama no ye ne maame prempe ofri dwaben ni chini ho ne mum kofo dua ena wote ede ba na asie ede ba ena ba onne ne ba aba so mu bedua duro maame se wonde obedie duro ne ba ne mra me jano ede ba ne free mu aba eya asem wo wo me eti mo ba ye no a o ka che no se muntimi nko na mo beda no die ne si ye free ho ko no die si ye ne se oso no ne wonna na obasana chi obai ne da TV su yi ono a akoso jambo ma me da wase that's why and me go asia ama ko fodo ya fogo me tima me mo ko ka che se mo besan mo chi no e ho na nkomo na duru na e besan ya chi no na ya nkomo no anhia won a ampanimfo na me no mu di nkomo no nkomo na anhia ye na nanom mo e tinsuo ne ho tinsuo ne ho no nkomo na anhia nti bo no me ansa na mo ko nsuo mu no nipa ba ya o mo ko nsuo mu ena o shame ba ko be ka che me se anti o ba ni gina car station o sun se o sun de wo ye no sorry wan so den tentem ankwa ebi a won kwato no eni ampa nana me ka ko nyato wo me ko e ma kwato me bai na o ka se obekọ no o ma o manfo bi ko ja no wa o station ho dabi ana wo de abufo ne twifa wo so wo kut ye ko so ahihya ne niam wo e wo bag m na me so bi kuta me bag ne kuta no o bowura dem ye ko na chance fa bag yi ko si dem wo mu no de kokosi o bowura ni pa nyina so deda ho o bowura no fa ne bag no mama sika and then akomo na be si se cha me mu ya no ade wa company on komo ya na asere na hu si po no mama sika akufra brochira ba na mi hu no na o de ma ba na me yankwa o me yankwa mama sika no oji hwimu no ko jira station ho no o man sika ni bia na mama ne sika bia so nkuta no sika kuta no ye duenu mu pe 5 CD 50 no enti me mfa ne firi kumase kura ade antoa amme kumase 5 CD na ho ko ya me bai fa so a o yire firi me nsa antoa bonten so ti me sa ko fie e ko bo do ka kire me no ama ne ese me ba na yire o me ba na yira me sisene me ho me bai ne ke kan ko fodo ya bo internet me o hwe am fada sama no na ko se champo ba maame na time a ohu so ba na yira no odi tetefon ena fire ko fodo afo se champo ma wa bedu ana se ekwa be na omofa aso teye me ala me ko ye
Kobo wa manie. Kobo ma manie. Me ko ye no. Enna me bisa enkwala wo fi o se. No ba kasia aba ha. Omo so ma yo. Me bisa sa ba kasia nuru ha o si da bi. Enna me frɛ maame ke. Maame ke bra. Renge ye kusi. Se oba kasia ba ko ho ana. Me be so anyi ana ho a renge no ye kusi woni. O si da bi ye hu no. Ake sana na ho no ayeka. Timide masama ayasem. Okay. Mami asem no sie da be na okọ abusuafo amane. Me da ma de akin. Ti da no no me ensa bremu no a so nti asa de akin ya na akọye. De akin ya na metehwe so koye. No mo se oba no sabia ku sabia nya ado na adwenim kan kakra. Se ne nkwala bremu asoro kan no a. Owura ya da woro no te ma me. Owura be ya. Na anto nya ma oba me nje no. Ya nkwaji aduro ya anya hwe. Na koye. Koye. Okwa aso de we. Nkwa sore. Di o jina nanom di. Amejuro di. Aye bi ama me. Ehon ko na wosom. Ehon ko a. Ehon ko a. Ntimbe di na wotwe ne madware a na manom bi. Na maba. Enti obai ba wo nchen no wanfa bibia anka ho wanfa bibia anka no enso so no ba wo nchen no sunsun bi atifiri nachi atifiri no so onuanu mu ni busa wo yare na so yare na anka ni bio ma me wo fa no a wo ye no de se nkwada yi ja me nkwada no mu yennum Mamu wa mi ma wa mi ansa no okotwa asase se yaaje Mame na adenti na wo se champoma ama kofoduafo egu animu ase de ti ane se opa wo nuanu ne no mi metimi abomane a kire wo se wa tunro tu ne de ko so champoma kokotwa so oh se ya dia ewo ho omo kan de to so no ya ka to me so no ko fodua no omo se wode e champoma akotwa so akotwa so sesei tinkola iba ye no konfopani amofiri oto no safra na mpani mfo nyina se edimbone ya beto asio so nti momme yanko musa konsuo so na yakwai everyone ya bai su na chi amen se mo kwa na pai ko bosu amane ase de asi ni na ba wasemasi asama atonu ni na kwa la wode ne enti mamprempe wo gidie se a champoma yibehu no me wojidie wasuum se obi ni ne bonetia eno no mpanimfo no ko gina nsuo no kanche ye onyini mpie zankan ade nana me didi enye yiyo enti ekoba asa no moko asuom ho no esanse na asuo asantinsu kese a nyama idino no todo no ada no empo so ba santimam di boni a efa kusu ade kan wana akro no igidi so pa ukoduru ho no di asem na aka kire no me koduru ho no me di asem no to me di me gibomu a na me gira ntenti apagya me nsa suei jimi yo me judi aso jimi di ene me man me nanan me nyina abeda wo asio asem se na atumi yo asem se na atumi yo me susa na matena se
Nensema wode ye koye no. Empanimfo no ye jimidin ti se na mo jimidin. Ni trusina ni tutugumu. Ni bom. Sa asemo to nana prempe. Wade nyina. Tie no mo kanche ne sei. Omo kanche ne se akwala na ba yira no. Asio kokwa pano na kwa wona tiko na yini pi. Okay. Yanko na yene na chiame usini dide se producer. Ketwa. Nana Kakari. Yene Nana Kakari nkwotwetwe nkomomra. Yene Nana Kakari ntwetwe nkomomra. Si. Obo Heba and Medical Research Center. Omo ewo ha, obo fo ha. Na yene omo ntwetwe nkomo si medu so. Emra si. Na yanko ye kwantoa yene Nana Kakari. Eko akotwetwe nkomo si. Medie mojidi o nananum se eyeden a o premo na ankasa no afiri se stroke obubu no so odi asam kwa ese ko na na ho medie akwala ya kasa kura tua na mo ko nanim dia akwala ko ya kire no onuan ba ye odi ato o manim anda o ye dey se tema maame ba ya menini di nkomo wieye akwada ya so baka nse oni obeko na mpeni ampa akwada wa nkoduru ayasem kase papa interview bi wo am famia na yenhwe na akakari epusuna homa na yinya no yebeka bibia kire no ansa na asem no adimu interview bi wo wa Obo Heba and Medical Research Center omo na sabre omo duru ha no yanko na de yanko na anam doctor way doctor wo odi juma kakra nti na okay Penipa memo akwaba ya jawo bibia boko de we Obo Heba and Medical Research Center na mpempi no doctor ya na mektaka kire mo say research no eye word bia manage ho chesi doso ni ho ba bia yade ne wo ni ade duro na kan yi ti Maso yet saying of a Bibia Eboko, our Yasha, Bibia Eboko, until all her TV and patch your numbers no, and our TV screens in the Bomondia, Selbefer, Obo Heba Medical Research Center, your team of able doctors, no stand by or Freya, Monobetch and Como, Yarian City, Biano, Debia Kayamran, I knew Scientimino in Common in our FD, so into Bomoding, none numbers now, TV screens no Fre, Nafi and penny for Enchichin Comona Bibia and Kokama. Now, of Auka said, you're there a medical and research center. No, no, credit say you were technologically, advanced world. Enti bibia kone nim said ye teteno na yesi sayare na neno enam se abefun fidie aba nintino ye de abefun fidie na aka tete ye nubra na ye nutan na ye nanom de sayare no na sese ye de sayare sabi obi ma Obo Heba Medical Research Center en kan chese na koma ye ne ya na ye fiti ya ne afa koma ya de ama no ye wonyare ni bi ho ha na esese edie sese over onim say infections meka na say viral infections bacterial infection betimi ayo bibi se gonorrhea e betimi ayo ma Obo atwetwon sa Obo betwetwon se bedwin se bia e ulcer ene bia ye obedwin so wanya akomayare nanso na enye akomayare no wanya na infection na yefani gonorrhea na syphilis ni nuanom yi ebetimi ma abo atwetwon sa enti ye Herbal and Medical Research Center ene say oba yenya botre eye proper medical diagnose chimu ne ebeka say yenya botre de wo fa abefo kwan so ehhehye bebia yare no efiri ba ansa de aduro de account enye oba na o make complaints e bia me bo hyehye me e bia na makoma bo me preprim e bia me nante kakra na mabre na akopaja aduro ne de amount da bi enam se yare no e bi sese enu nti de ye ka kye wo a utie wo a wo hwe ena na adwi ene se yare bia ye obi ano bomode se obeba Obo Herbal and Medical Research Center na ye de abefun fidie wo ho ne de ahyeche omu na afi ya pe yare a ana ya pe aduro betimi atu o yarewa no ana ya pe how no ne pomasi be kra e de afi ho broni kasa bi o se eye prophylactic solution na ye pe yade no ne pomasi bra ye afi ho kra e kwa ensan so mmemesa obiem na empempi no de dwumadi aye die ni se nyese oba na ye di machine ahwehwe ne ama waduru awie ni keke ye san so emma dietitiary
make us advice and I'm saying nnuane na ye di no ye wo bi wo ha sebe o blood group na aduane bi wo anye se wudi ene wo mfie bi wo ha aduane bi wo anye se wudi ene wo time bi wo anye se wudi aduane bi enti nye se wo ba ye na ne ama waduru ne yese kɔ na mmom no e be san so ahwɛ hu se wudi aduane we at the right time unum nsuo we at the right time unum ano ne we ana insan we at the right time ye woni pa bi wo ha aduane bi wo ha anye se wudi obi wo ha o say me di noodles ana indomie na me na ase hyehye me wo sa na sa de ne enye maw enti se de be ya obeti anyini ache no oba ye be kire wei e bia wudi ateso ye nti waduane se aduane we mendi na mmom ne kwa befa so a obedi no obi ho bi odi aduane bia na adwo ana ne ho kire no obetimi adi na pa na betimi adi na wia emfamfom so bia and o ha bia amrel enti your numbers no wo TV screens so ma mu tie radio no 0257 47 2506 and a 0249 76 15 08 and a 0550 19 15 14 me bacho esi numbers ni CBM 0249 76 15 08 0257 47 25 06 and a 0550 19 15 me bacho we your obo herbal medical research center me bacho your numbers e didi juma obi be bisa say hwan e na eba obo herbal medical research center obi a oba obo herbal medical research center e obi a oyare me bacho yare ni exception ewom yare bi a ha obi a no o de fa bra senya hunhum mu na ye honam ani nko ade a me bacho bomoden a fa bra na ye nhwe obi o se me nante kakra bi na ma bre me nante kakra bi na makoma no ebo intentem me pacho se eya akoma ya de na aba besio so se ye u kidney no na issues and I say how eba ho me pacho se u moja no na doctor say abro so de bia ye ka ye se moja na abro so a enka akokonfo no chi a de bia ye ka se blood donation ke betwe bi egu ho na omo short moja na de bia ma omo nya accident omo ya moja no e de bia ma omo enye moja na abro so na mum eye pressure asudi abeda akoma no so na e pompi moja na de ko honam na akwa ya kana entimi nko be bia se ko na asan back to akoma no ene e friend pressure and I say high blood pressure enti bomoden so obeba obo herbal and medical research center uyo ba uye bema maware mo ntimi enwo mfie be yenum edunie awo ni ntimi ma de bia ntokwa ayema abo na kumafo ni nkontafo de pressure to oba no so Ghana ha na Africa ha nkwa no ba ni bema eware na awo ma na de ashe oba e bia be kwakoye kra no na e bema enti yesrew uye bema uyo ba mepacho etsena na pa bra adoato adumanu ewo kumase adoato adumanu ewo kumase Accra eye Kaswa official town JD Junction kumase eye adoato adumanu Techiman me pacho eye Kenten Kwan and I say Techiman no ye ben police station no and afa so me pacho NKZ eye additional off Ejura road afa sunyane ye wo Zinco Divine Junction be bia wo hwe ya na utie efi be etna anopa emiamia abobosu be bia ben no bomonde ya so be ko ye numbers no wo TV no so frɛ na afa ye mount direction no ne bra na ya we bia ha obia no awo na muntimi ngono ofa ye frɛ bibi PID pelvic inflammatory disease and I say infection me pacho say no eba so a oye oba na oni be madabo se na nsuo ni na asan ba be se na ekwa bonten ye kai wo say eye stroke me pacho say ye diabetes e fe na sitre yare say wo de no eye yare bia ha obia no ye kanfo obo herbal and medical research center e de ma na adwi say o yare no eno na ye wo last stop ye bomoden say e chana pa obeba na afi ye bomoden ye de mfidie na hwehwe mu niama wonu a ukonom e beboa ama yi yare wano afi ho a wabra yare wano entimi ensan emmabiem yare bia ye obia no bomade nsa wo de beba obo herbal and medical research center na ye kan sa no fa ye onim se ana ekwan ni bi wa obi ho a ontimi emfa ka emma ye di nnuro mienu aba bonten na nnuro no ye frɛ baako pre-care precursor powder and ye frɛ baako odin herbal bitters and odin herbal mixture na me di odin herbal mixture no e sha ase me pa cho wo utie me na sa wo de infections na adokoro wo eye ennamu nsayare na adokoro wo paama wo ye ho hia enye wonum nnuro ekɔ chiko brema na still njarewa no entimi emfi wo moja ni mu enko me pa cho say ye gonorrhea syphilis chlamydia varial infection bacterial infection fungal infection
yare no infection ni mu bia ye obia no waduro no eye odin herbal mixture and ye count for ediama uyo ba na wo fiche ko no aya na ense danya consistent bibini beka se ensisi so ene eba etina na emma ene eba etina emma ese uko 6 to 7 days uko 2 days 3 days na twa uko ficha bo so moja na ni aye tuntum na ni na dana clote me pa chokope odin herbal bitters ana odin herbal mixture ne nom ebe boa ama wo fichi kro no etimi aye kama de ama eye waist pain sisi yare no bo otena sia or ye young girl on say da nyine bia be 35 years 40 years but otena se no so yo feel say ni sisi no asese bi ye de mpanie bi pa na ewuwum pacho koje odin eye amamman na adu sisi no aboso koje odin herbal bitters ne no ebeboa ama bibia timi afiro oyo ba na oni be ma dawie obos na nsuo ni saba bonten PID no eye odin herbal mission ye kan fon dia ma wo bre ewa awo ho wo ye be ma so de premature ejaculation and I feel erectile dysfunction o jonso ati yawo ewo be ma nim o jonso no emmaye o jonso ana moja di jonso na chia ye kan fo odin herbal mission ne dia ma eye natural immune booster enti me pacho bia betimi anum bi mesesa o menses ne ma ko ne kotokwi prekese powder de me pacho eno no eboa wa akoma ya de obi na koma no ebo intentem heart palpitation obehia prekese powder afi wa udi ni eye stroke diabetes no obehia prekese powder afi high blood pressure ye BP ana muja broso no eye prekese powder wofu no esu too much why ye kese abroso opese oso ete opese yi metabolic waste every system ni ma eye prekese powder and ye count for ede ama me pacho no ope bi ata oko enkran Kaswa a tribe of Judah and I feel so Kanishi tribe of Judah me patcho little George ewo Okaishi Draglin on Sabeka bi and I feel so Kings Walk Herbal and so Okaishi Draglin on Sa Ebamodia Ekabi me patcho oko mankesima 3B Herbal shop ewo mankesim roundabout so takwa ayo was e bibidro fie on Sa Ebeka prekese powder and I feel 16 8973 and na me pacho wo kumasi say eye estimate masse for number we say madam ness e wo estimate masse 0274 37 60 06 0274 37 60 06 ewo estimate masse bomodi aso obefre na bibia so etimi aye kama enso ediama your numbers no for the last time 0249 76 15 08 and 0257 47 25 06 0550 19 15 14 hana brebe me kwa ofa okay Obuo Herbal and Medical Research Center and you know mo twetwe nkomo no and baby atonduro etunduro bia no prekese pada and odin herbal bitters ubetumi anya bia to kekrede yakwa akoyanim ye maame se wono de won kwa so de eno ti no odanananom nana beya odanana antoa nyama efiri se waboa no ama enei wabone ma ene nana ho ban enka na eno odi awomawuo enso nei wode ne ho bedom na nsuo no enyoma akonkai ede ama no ne gidie no wabra yentumi ensizi no kora no udwan ewo baby odi ne fufuo bo eno tinam di ka chiro se akokobon breku bon no apem no ayudie tidie na maame prempe akwakoyi no yakone ne nana kakari nkotwetwe nkomo kakra bi onyamai eya asem onyamai okay onyano. Hello nana kakari. Hello. Onisheba majuai. Hello nana kakari. Otumeka. Ka ye kwantwa na yakudi nkomo kakra bi. Okay. Yakwa computer so gwedi emrasisia. 21st clinic yes sciatica expert. Sciatica no o nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no. Se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu o to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye. Na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magye no wo Ghana ha ene amono ne enya asem ketewa.
Womuji international awards ahodo, womuji local awards ahodo. Na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa. Bibrim hano ebi ni baby a gise 21st clinic nkwa. Womu dia bibidro ene besa o yare no masa de machine aka ho. Eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama ade ba ko a woma gidi womu pa no. Eya sciatica ena stroke nso de kwa. Diabetes ni hypertension ni ade Ghana ha baby a wo mo ho 0540-311-311 0540-311-311 na 21st clinic wo mo ye sciatica expert. Hey sewa me hu acho me na nanu me bisa e kra so ko abrochi. Kwaku, afeina mebeko. Menkrata krani. Hey, eni me ma connection man for den kofo sika adwane ne wanya otudi musa no. Oh, Express Group adarumenti akwantu ayefo. Opese otu kwan kosua dia. Express Group do be call mind me to say Canada, US, Australia, UK, and Germany. Say a tour and se visit in so Express Group do be call Dubai, Canada, US, Australia, and Germany. Mo am pese mo tu kwan koye adwuma nso obetimi de wako Dubai, Qatar, and South Korea. If you also want to take international tests like SAT, IELTS, TOEFL, GRE, GMAT, they can help you pass easily. They can also help you secure a good job in the UK. You should make sure you Kumasi Asafule Roundabout Accra and so Omo Carnation First Light, Tama Omo Community 18 Lashabi Girl Filling Station. From Omo Macho for ISO 055-555-0067 and 0249-000448. Ghana no free. Burukutu ginger no free. The man Canada da yenyimuno. Yanyemedru yesuedru neza shansa. The man in the burukutu ginger yes a dazidur in the kekedru neza she. Intisue hun and the nyimizia na no what she during son. Ono na yeza ye burukutu ginger factory for no. Sesia burukutu ginger obo godo nyina na mabe from free in a computer sim. Why a burukutu ginger ogu sashim jajaba burukutu ginger nyene wo chrome edu drinking bar wa bisema wo mo burukutu ginger 750 ml kor awu no wanchemfa oyo burukutu ginger cheers into wo so na we from the bottle ana yi sashe kor na fa posoto ano burukutu ginger in a fee hide clear for the pocket or for the handbag inside. Burukutu ginger, very mensio. Nom no nyansem. Enton ma obi a wonya mfi dumotwe ana oba wa fafro. Saa adwadie nkratoi. FD ahwem agye atum se eye. Oman ya woman. Omani ya memana. Nananu makuafo yi afuye na saduru hobiem wo. Enti wo dwedwe fertilizer afiwe uba yusu ana. Esan se afra se fertilizer wo to ye amwa wo no. Na ma wadwuma no anyina eto ape onobaye no antumi anyini na nsodo so e ma wo boka. Ene atumda fertilizer papa abadwa so de eno ane OCP fertilizer. OCP fertilizer egumu ahodo. Akuafo a modo enobaye ebitise atoko awuo emo ene atosode ahodo no. Omo enkoje OCP MPK 15-15-15 Anna OCP MPK 10-20-10 Akuafo a omoso edo legumes ebiti say soya beans, peanuts and beans. Omoso enkoje OCP fertilizer eye TSP. OCP fertilizer ebusu wo bebia ye ton kuayo nyoma e wo man Ghana mu ha. Enoti atufo enfre 0555-909-437 Anna 0555-909-433 OCP fertilizer papa OCP yekina homa Ghana ene Africa kuayo okay sabre na ose yene nana kakari twetwen komo kakra ono so te asuo ho na anto anyama oka ona ote asuo no ho asum no bi oka ho minim se sana esitie asa kene nana twetwen komo no so no bibinti yanto eboase ne yebre no eno ti sabre die maame prempe se de omanfo kan wo new job kofo dua no se bia odina kwa ritual anaso odina kwa dane ni bibi odina ye na ade no entesa na eduru ba bia esan etumi ba eno nti no ye nyina kwa na ye hwese ye behu achampoma ehunu a ye nyina ye ni beedai ebeje ye maame de oso onkwa so de ne mom osom na nto anyama
adodo no akrafra bruchiri ba baye omo ade no masa akọ eno de ye maame no ye ne no enkyere nkaso dabi nemmom said ye baye a ye be hu achampoma na asem no atwatia mimi ogidie kese se efri sa brei enkopto ye mpom program no ye betumi anya information a kama pa omona zamu Oforisuo amanfo frefre na yesre minim se ne tebia fidikasi osu de yen lusuda na ye besre se maami ne ma ene abusua se be omo fie no sabe maami obetra ha akura ne ye die mu ne nyina ye hwese be hu no cause nipa yen fa nipa sase de ene ne wiase nso ye hu nti ye besre se de be ye ni masante asem o chane ekoye abusua manso nye ne sa ene hwe maami ne se be odi na chine ne ko nti se be ono so ba betu na mutu a onye bone Oforisuo ye maami menene ya adwen wakwan bebe hye ne yete dem wa obi a obebi a hye be wosom obi a no obetuma siji obi a but oye no so no wutie maami bebi ofiri ba ene ne ya ekwan bi so no ne gidie no aboa no ne mum de ye pa ne se ye nwua ba ya wayere eno ne se ye sha domfo efina no ne yaka ho asem obi hu bi de number no to dwa modern frɛ because ababa wa ofidodum a champoma ababa wa champoma wo se fɛ no ogolo oba kɛse ofidodum na de no mo ka se ne memory no ehwa no ebia na de a ma me ye ya sanke bia nke betuma nu se Oforisuo obusa ne se ebra wo ka se wo kɔ no ma ne sika ene nke bebre mu ma me ba ma me se wa nyayi wa ma ne sika eno de ma me ne ya adwen etiwe ne e besre obi a owo adwen bi se bi a se na akora no o ti se abona ma me nim se ontimi nko because one sika nka no ho na ne obi timi kura gina kwa me so fa me ko ye oba ne de driver bi kura betima man left se me kokuma se e de ache no e wo ho nti e besre ba bi obi abehu oba kese omehu ne na ho fade a esisi ya no ai ni chinwi ntu hu a okasa no so mfio ne memory ni swa nti we de ma me ye nru bebre me mom de me nru me nkwa madwen ene etiefo amutie yen se bebebi awko e no na kura yu ka se wo no watete na bedru ba bia mana dru se nti aberwa de woko ba bia se aberwa na aberwa ba woko ba bi otimi de ko na mu ma me se de o ka se akwala no kanya o hanya ne se ni nwia ba woko bibia na obekama na te ase ti ma me de ni na nya ni motifu se o sika ni ho ntimi nko so sa na kwaye ma me ana odi ho agro so bi na ma me yese okoso ni manko haja ma me kura to baabi so nti sa na betima akwaye edu de be sere atiefo ne ahwefo esamba bia ma akrai oba kese ana me boa oba kese bebi onam bia no me hu sa manfo frefre fense abrewatia iti ebe so mo ye nyamfa honyim na yensanka ye ma me na okay yankone ene tete mofra heba center entwetwe komo semadu so emra sisi a tete mofra heba center ama me ne wanse da bia metaka se ye yade enipa benya so e yade kuro ya yenko na ye ne tete mofra heba center entwetwe enkomo semadu so emra sisi a orofo ba bia wokon no eya koduro ndie duru ba bi na so honam dodo a eya bibiduru yawo eya bibiduru na bibiduru a mekamfo na mede amawo ene faako a wokwa ho beto eya tete mofra heba and medical center tete mofra heba center omo ena sabre ye ne omo ebetwetwe komo no simadu so pe ne so omo sori nkonwa so ene me bre no eye tiame pa enya asem ketwa panipa memo akwaba Ofoso mi Josu eburu bibia bokode otwede ampo Nyankopon ada Roma nyansa ni nim de ode amaya habanrum ti woni hye me ho de ne da bia pempi metaka se ama me ne wansa ya de nipa benya so ya de kuro ya na tetemofra mo ba ye no mo abo adwuma na adwuma mo abo no amafo so nya yare sa firim na yare sa ye kan nyina firi haba mu no kwasem yes mo akwa wadare nyasem keto akura mo so ye te sei Onyankopon ada Roma Oma onim die no adoma chede na ohwesu ya ohyiraw tete mofra me ne ma doctors ye ho de papa Ofosuo empanifo se yensa kokromoti ho emopo ma me nchia watiefo nyina na me fa nkom ya nkasa me krom sekwa na me nchia me na Yaw Osei brother second ona ye sekwa man hene na me nchia me na Vuga ona ye sekwa man komfo ti ensema me kan di adanse ye se aduro no efrifie na me woni ma bi wa ha sei kakra bi ni mekyerɛkyerɛm na nipa hu tumi a Onyankopɔn de ma ye nananom a na di dwuma boa yo ahaban nu nubra fam a ya to atwene na ye ka se tetemofra ya so ye ne ye okumase ene nkran
Kumasi ya wapatra papoku krom yani police station no ene din hwe ni okay Accra so ya wala pass yani total filling station no ene opposite Dr. Frempong Manson me ni nwa Dr. Opoku enipa biara oba wo anante asase wesu a wo hwe sompa afidikesi fanamba na wo TV na ase no wo maame bi wo papa bi a de ama Dr. Frempong Manson me ho ya nwanwa me ni nwa Dr. Opoku ya benini se ye de habanduro esen ya de emra ye nyi operation okay obi wo ha ofosuo na ni huna de ye wakọ hospital yase glaucoma woso yase ebo woso ofosuo hintasem a wo mu ni se eni no twede ampo nyankopɔ boy en homa ni ntini eti nipa bebrebe wo ha o esi kire ya de aka nani o se odi adrogusu a ohuna de ye no onim se esi kire ya de no eni no enhoma bi ni ntini bi wo ha ye friend retina ni optic nerve enu na famfonyini ekoma adwen no ofosuo se de onka ne ya hyire wo ha yi ehu fita na aka kire adwen no ehu tuntum na aka but me maami ana me papa bi esi kire ya de adokro no ono nani ni sai ni ntino retina ni optic nerve na homa na efamfonyini koma adwen no ofosuo anya adwuma yi eti basa na ono de na ebo awoso ayekusu enu na tete mofra se onyankopɔ ma yenubna hama eti hu hia se ya ka tro se tawo wani so a ukoye operation wo yam hyehyew kane tete no fo so unim se na nanom e wa haban a ye de ye tadro ene ebi wo tete mofra so ye okay eti ba bia wo bia wo kumase a obeba patra papoku krom police station no ye ni na ye opposite wo Accra nso so a obefa number no na wa ba Accra La Paz yani total filling station no e opposite ofo so ba ye won fidie e de be hwehwe wo yade anim ahwa de kronti ani yade ba ye no enko but ani gisem no say ye ho na ni no ye operation ya do ba de anu brane ahahama ne beboaw amana ye na ye mfitu preko pemfa aduro nkan ya be hwa de kronti ade ani yade ne ba ye ana ade nti na ma wani na fra because obi was syphilis na hye ne ho cha onya ni yare obi wasi kire yade na hye no cha onya ni yare obi na stroke a otimi nya ni yare obi wa diabetes a otimi nya diabetic eye retinopathy eno na betese ya ye no retina operation na nani na dum etititi mo fra se kane tete ekwan ne na no fa so sayade no ahabandro no yakosua herbal medicine abeka me ni nwa Dr. Opoku nsa oba ye be kire okwan a wo be fa so a wasi kire yade stroke yade no ye be pagya wa free form Oforisuo de to so de se obi o ha wa ko hospital wanu nu ndro sa enko ewiase ya won sere yade won to yade mini police ni bi o ba ho onya promotion to ya tu na duro e ma ni nya stroke eti mi kwa ni heba doctor me to me time am say yade ba di kan fa ko hospital ba yade na da osu mi modin wo di akọ hospital wanu ndro se enko obi Oforisuo obeso dan ni a won pane no anya si kire yade obi obeso dan ni de aduro gu na no so no anya glaucoma obeso dan na abo aka no ene ne ndodua ase ani eti yade biara ye nto yade eye nsere yade ana yade a wanu madura enko no eho na obepie ma ye wo kane tete sasaduru a ye be mu apuno bo we duro ho ban Oforisuo bo hintasem bi wa ha se ma me ntra wade okay ba na me hwa yes edua we ye fra na ahomachem na ahomachem we no esa yade yeso opagya kosoro kaka me da se esa yade e wo honamani eye tumi ade ye sunsum ade a obo ade de ma ye nananom kane tete no obete se obi wo ha na afuo untimi nkowi ade na saase untimi nyimfiri ne nsam na ya saade we no omde wo ho ne niyama bia mentimi modi ehyi motode fa ho ekoye gyina ya ma saase no okay but na obi betima gya saase afiri nsam emra enya ne dia eti wo hweme na unim sa saase na ya wo dia obi disika eji afiri nsam a be ho tetemofra Oforisuo tia hintasem me de ahano hade wabosanga so so unim sa saase na Oforisuo no okay no obi di afiri nsam a brania fa wo ho ene onyinu no ho hyemoto enya tumi ade bi na mtra wa hintasem bi na fa kosha asase na se Oforisuo bi na ehwem sesi a Nana Francis Vugo na ese kwama hene ne nana ne me ndia meka okay sadia we no kwa na asase nya ode nipa bi obesu obi atumi ne beda no pramle no apamo asase beda wo kopenta mam de be ma ni wura o na se ne kina de ne me office o de asase ho asem de no Oforisuo asase ne so nya ode ade ma because tumi di asem okay tunim sa asase ne ode abrane nya se gina ade we na fa koso ne antwa de o tena wo ka se minyini mi sofo si mi ntua na mo ende ya wa wasem okay ya ho nyina ogidie so sunsum ne tumi akutan ne de be sa yade ama eti yade na da so no de hye no stroke yade aka na to dem obi agubu na guwa wakoti aduro so a brane nkire wade bi e wo wiase kane tetede na nanom yusu aduro we bi dale Oforisuo ma mi kire wa hintasem bi ansa na makọ aba we friend tamewu enipa we brate ho abakwasem Oforisuo obi ho be so dan na tumi ni na da etimi yi ni ma mi anim na nye ono a etimi yi ni papa ni na nye ono a etu obi ho akọ asole sofo na bọ ma mi be yi onya be ifo
sa spirit no otimi yu ma anim na wo papa anim ye wade bi wo ha ye de sa de we say eni bɔ magu achi eya ye be pam sa asasa no sa bɔ magu achi we ankasa no Oforisuo esasa ya le hunam ani sa ya le osunsun mu ye onuani bi wo ha se mi predia se be kira otwi hu free ho a ne de ahama mako 7 aka we hu wakɔ hospital ya so hepatitis B aka 3 months no atukwan a ye ye se duro no mo akɔ check ne negative Oforisuo ma me tell hinta sem bi ansa sa bɔ magu achi we ye wa ha ba bi wo ye de ka ho hye moto de fra wo eya adwuma wo otaso a ukɔ ba bi ni a poison sa fa pa ne wano aka tum etenem rante be hia ne a poison wo bi enamfofo be hia ne a poison wo bi be hwehwe Dr. Frimpong man so tetemo frɛtra kwan ne anya ade abi mo so ye ohene wo ye MP wo ye minister rante a wutie mi wo ye adwuma o mining company na bibi wo wiase na nipa do anyi bibi ni bibi na kunu ya fia man ntudwa me number ne 055 500 23 43 055 500 23 43 me wakumase apatra papoku krom me nya Dr. Poku nso e wa Accra La Paz yani Total filling station e opposite Oforisuo yakuta tu mi afie konya de sayade ye ho yensa HIV yensa fibroid yensa kompo yenya heba doctor na o se yade bia o hwe da bi yakuta tu mi de sayade etu frɛ na yade ne yensa ye be ka kyerɛw but ani yare de o mpɛ so obey operation ebi ana wontem kasa bi oburu sabina so no akoye operation ba ko afira kafra brana ba ko na aka ne yemfa mo ho ba ma ne fanante but the from kura 2 years ekwade ya intimate okay ntia ana glaucoma wo so ebo wo so ete wo so ya ka kyerɛ so koye operation tetemofra ye nyi operation ye de ahaban ani nu bra beboa wo ebi a wo de ne pressure wo de ne diabetes wo de ne stroke wo de ne sisiare akawa to forma bra behu yan wo pese ya de sika to ya de no se de be ya wo ma no wabusua no obi ntimi poison wo ensa wo amaka nkwanhia wu a behu yan ne enye tete aduro ma wo kasa tenten top onko Oforisuo ma kira kwan me wa Accra na Kumasi ma me prempehwehwe wo ono san komo no die no Accra ni Kumasi obi ju asase afuru sa wonti ase a bra behu me Nana Francis Vuga waji di wosakwa no ne wo fa ase no me yenye kane tete panipa onkomo no ba bia ye me de kese pa ne asase no hade no eni pesisi pa wa asase Oforisuo bibi wo wiase tumi wo wiase na hintasem bi wo ho a me kyerɛ na akoye wo asase na se a do ye be ma na asase nyine dia onko yenko hwe okay kasa tintin top onko Oforisuo na ho twese na ebehia me number ne 055 500 23 43 ya juma juada ekopem mem ne dante number na wo TV na se no Accra na ben wa obeba Kumasi na ben wa obeba muni nyankopon nya adwuma okay ya ne tete Mofra Herbal Center ena etwetwe nkomo no wo se won de odutumi o sunsum wo ye adwuma no na ba bia ye meden amanfo sisi amanfo nsaze mu ye bema wo wa keka amanfo afi ene wo kɔ ne wo nyini ne wo yi no de na jam amanfo ha adwen papa ene to so wo nkran La Paz Kumasi ya so no o Poku kurom ene ti no ye fa ne ma no 055 500 2343 055 500 2343 eno eye tete Mofra Herbal Center ye no na twetwe komo a wo ko se na se de yebesi ama wo wakeka amavo asase so no ebe ye nwanwa se ngudadi Nyankopon ya David tete Mofra ba ide asase nyo de a enko ebe ma wo wakawo tete abirwati ya Ofoso be mama me na asina me nchia yetiefo ne ahwefo nyina ma adwane ma sofia ma UK Crystal Vinso ye chia ne papa and ofoso be ma me prempe ye na na ya wote ha se no mo ofoso be ma so ka so be di edura won fom ye kwan bia so amamla ne kola ma ho kwan se osomo a wo pep na wode oho ye dai ekodom sa wo hwe amamra ni mu a article 21 clause 1C no eka freedom of religion and I say freedom of worship e kan ho asem e na de odwan pe no e na ode ne fufuo nso kobo se be ya wa ho ban bo ho nsem no ebesi pina sita na wanya wasomdwe no eno nti na ya na ye ka se amamla no krampo ma ho kwanti be bia wo kwa ono anka so obenya na somdwe no wanya hodaso e na ono so ye de ekọ ye nti ba na nanto ono okọ be ka se ba bele wa wadru se na bia wo ye mpacho akọ ho mfinhie aduonum 50 years na okwaye no so amoa no so anka wasan na enam dia
enti enam so ema wokoye ye se enipa ensore prekopa bibia nkoka papa enye grade na wo mewuo oba ti wono wa wonyinse bosome nkono na wawo na wakwa awo so na tim na akola na wu na akola na wu nti okoye no wakogina ne ma enofo so be ma wutie se de wo kan abakosemfa ne ma wo se nkwada nkono ise emunsia wa abrochi na omomo asemetia ne mo ba akwa afa ono so ye adwuma okoko board ne maame ne nana maame prempe nana kwa kudua wo ba no e na wa afro so ono kra tia no ma anye he ya ena batesi aye kase de ofum so sesi aye kase nye sanko tu ka ba nti ofoso be ma baabi a wokoye no ni gidie na de na kwa akọwie wonte no ye ni kase tie bia ka kire maami se ho ena o gidi se be koso abo na finhye dunum aduonu ni nka mo ano so anka wasan enti obetimi ato akoso aye na ofoso be ma baabi a ye maami ye mfonso kakra me metimi aka ne se onim se de ba no na adwemu no nheda enkoyie enti ba no ode ne ba no minim se bia no ode ne ba se bia nkobe ba be som no aso ne mu niema yomu kakra ba me gidi yes 50 years ya waba nto ayi de dan ya obenya asomfo ho se bia obi a obese nso ama wana se minima de kronti a wode ne bai edi na chi ese wode ne ba ble wana na ne de watena ne ten so many years but minima de kronti a this time around say na adwe ne hyeda koyie kakra sa na oso ne mu a wosade ne ba ase no mo no ena to da bi nso so a wo ta ba ase no and you know say sometimes na dro no di na wa wi a ana sa de wo pe no nsanka na nanu ho bo anso a se obeja wo kwan ya wuntimi mfa wo pe gede emfiri wo nkonti no na prempe phone so kakra me de me gidi se wo ye ho ano se onim sa adwe ni hyeda nkoye wo oba akese afem o ye de wo sa de na ye de e ba ye no e na ese abrewa nso so wa ya abrewa satam na oka se yi na akoma ba gidigidi mentena se mentena me na mekono abrewa ko okra mpanko be pia no de na akwa akoto nchen but e bia nkoma kofo bi so ni mo no so no nim se bia be kwa akodu sampempen so ne se obeti afri ni se but all the same ade na se yinya course e bi so mo hu na makom alista ba ko wa ashtan mama de ne ho ya wo se ukrom ni no kofo dia na fa betrashe no se otwem hosto ukrom no hu ukrom ne won frɛ no se minim de sa asem se na se ka bia mi krom ni na wa frɛ na onna twetwe nkomo bibi wo ho a bia nka be hu kola ede afrɛ ehofo abusuafo ho bi na nka se ni passport na me no fo so ebre no komede ma no sinema ka kyerɛ abusua ne se won ka wa komanto wo ye wono ma me no ana se wa bre wanya ntawanta wa bia eye sane na aba na ye bompa ye sa be pie sumpa ha ne de wo nenne wo kyena ne wogidie se betimi ehunu na yenso so atoye no obi asoma adwene meda se papa okay enuti ensuo no toto se de ensuo ni si toto ne ma ensuo nto enhinu dabi oya akwadwura pasa se bi do eburu na bedua dua bi na enadwuma ho den de ne nso so no kuyayo ena ye omanchi asiba enti pa adwuma bi yo kuyayo betuma dua buru benya sika patra ye bi na ansa na obetuma dua buru na ana be patra na watuma nya musika so do so na watuma ate na biribira no age so nya OCP fertilizer and tietietia orofo OCP fertilizer na ze akuyafo na agi atum e wo mamma aye didi dwuma na se de amanfo edi ho danse se odigu onfudie so a se de esi ema omunya sika no ano den OCP fertilizer no ubenya bia to ba bia ye ton agrochemicals nyoma bia no orofo da bia meka kiro se wo de kɔ se eya bro na wudua ana se eya tomato suo ana se eya nyado a orofo nkuruma na wudua kora no a me pese me kyerɛkyerɛ mu saa okwa wo mo ankasa wo moton no kwa ase wei na me de kwa ye tietietia bosu wa kyerem OCP fertilizer no orofo OCP fertilizer MPK 1515 ana se OCP MPK 102010 a odi edi dwuma no vegetables no na je se tomato ne na de keka ho na wo TSP fertilizer OCP and also na bru ene atoko ene ade no orofo sebeso do so dia ene de makamfo dia ma yenko pe OCP fertilizer kira kwai 0555 90 9437 0355 90 9437 ana 0355 90 9433 OCP fertilizer ne ma no yenkoi na yenko pe bi Apostle Dr. Amegashi wono ne da Amegashi Herbal and Spiritual Center no na Apostle de owurasunsun mu
wo wura sunsum no ho yade koro no waba honamani no de yade aka we tietietia yade bai en apostle amegashi ontumi ensa evama he was HIV kura fabra HIV hum kura no HIV ya fabra de be typhoid wana asthma bema ontumi no ba na wo de bia hokura de wotenete duru ba bia ontumi se promise and free no ha adwene ni nyina na apostle Dr. Amegashi say men kanchira wo say yem famra na so ye bibia be konkai na wodi amount na kuma se o makro old police station house no enche hwa na obehu the apostle Dr. Magashi ene okwa ne ho efeyi papa ye nya homa we se wo fom kwanya no afre no 0547 044307 0547 044307 ene kuma se emma no akra wo ho takrade o ho Christ inspired ministry prophetess Abigail Santoa was say yesunsum nyuma nko ayema ma me prophetess Abigail Santoa was a counsel no nyame dia chene kwa antu no so onye kapre emfa emfiri ho orofo yenko prophetess ho awade sem na adwuma sem duru ba bia unya yefuru enwo ba na orofo o say edie ben na yenko dada edaw so a adane nkonu a orofo ontumi enyima bibia so awrade nyankopon ye eno ti se obode wani chirem ewo Christ inspired ministry a prophetess Abigail Santoa danwa orofo bibia be konkai no de amawo wo se kwasi ada wosom eno ti brei ne mramesom benanda so counseling na wajinem said ye beya woni maami bebo punimpu na watumi account sama che no wadane ani wa kwankyere birim na odi amawo anopa no nkron donku birim apon ukuada ye deliverance ojesom anopa no nkron donku birim apon ifiada osan aya so da donku anopa no nkron birim donku birim wapon sokoba pa yo nu site ho na prophetess Abigail Santoa odini juma se sofo ba 0243 263 899 0243 263-899 prophetess Abigail Santoa NSA menkancho dank natural complex orofo ahutofie na mekanfo nam diamam ochina dank be yadwuma na dank ba infie du enani nanim wase da bia da omanfo aya de sanko a na wo hwe ni wodidin akese ahutofie efriso na okwa no kosa omo yade no omo NSA dank ni nyuro no tatahwe na omo yade ase atu orofo City Life Hybrid School no pachi number 2 ho na dank natural healthcare complex odi ni juma unu papa yanko na yankutu ya yadi ase 0244 017556 0244017556 dank natural health complex and American for na media as amama wo brukutu ya be manso yanko twitwa bi yanko bubobi na e bibia nkonka aponto abedintuo no ni nyina brukutu ene ya de akakadu mpa o oba pinfo enumbi sa na unifie dungotwe enfo asem koso Food and Drug Authority or the stamp on this timayam see on top brukutu e Ghana member 0244 2620 294 0244-620-294 na yenko kan Lawson beverages were from na Lawson semen kan cho say or the Durema Betes na badwa so Durema Betes no amafo ajatum Ghana ha anya asem keto akora or for cholesterol nyina na niu na what the ice cube no egu honso so a member nyina say etumi ma enyoma kon kan e won paso pa emoma nyina gyina so say chirin na nyoma kon kan pa sa na ma no pe o Durema Betes no e netumi asanse kyerene no ba bia to tu san wo man Ghana bia da wo a ubenya dure ni bi ato na dia kodi udwuma 0242133577 0242133577 dure man betes Lawson beverages and semen kan chosa or of yen kopa bia ne bi twitwa bia no bia ne yakwa no na nya bia kekewu club bia na mekan fo amount bia de eno ne club said the esika no club bia ba wo man Ghana mu onanim wase de da bia debi nanim wase da bia da aponto ne abadinto ne nyina club bia ayiyo no nyina club bia orofo ye wo last size so ene wa dantem no wo de opa bia no no abobɔ no atwitwa bi na abo ani so na eduru ba bia ukodidia pe club bia de ba akutwa udidi wi a eno ye friend ta ho na de bia ka ho na ne onenam ba bi na abo ani so kama Food and Drug Authority no nyina ase bia no etumi tono Ghana member na oba pemfo unum bio da bia unum fie du ngotwe so a enfo asem enko club bia no so bia de eno ane club the nation's anchor Ozo ba ma radi nyankopon hira onipa bia otie na onye obi akese enumere yinso ovozo tambia ya na metaka kasa bi se ya yenka no krenche damfo
ma yense damfo ago ebe ka kire ma me wo yense onse na urade onse na nanom ye enyama so mu nyina nko ne moa no hunu ne nanan na bibi amfa fie na ekohunu ne nanan no bone kwan so a edanse bo ebebo ne din na say din ni ndimi mfiri ne din so da because wa wudi adanse say onana no se oba no na dwene mu ka no say nipa we okuja wo hene de na okoye de ama inya ka choso obi adwene mu ka no a de na okoye de ama wo efa na nya de ma na nya ye de ne ye bibi enye yi but okanipa wo kan ya wo so de ne fra na enso se wade hia de pa ya de ne betu anamo and baby awo ba no beside minnim se wo de wo ba kan bi aba hoda se ye ka se na asema ba wo mfie aduonum nie me ba panyi da me ba kro di machi ba ne otosu mi nsu bentimi na na ma hoda nam de na ba hode ya man komo ne ye de but o me ya so bo ho ban ya de o ma beja asui obi akura nim ba bia wo kokko ye o niema de de na onana no mum na wo tam no no nso adwene mu kan no no na ade na ekọ ndi akoba ne sa na asem bi gosi a ente sa but obi a obegina kanza sa na tie bia no odibem nkonkomo no ensnitiri mu sabe tafracha minyini zo se afro o manyina atena se da se me na me mane mo na me fa wo ha bi se edi bia medim koje ende mutimiti se ne amotie medim koje asuo ndi anya man na se mutiri hjem minyini so adi nkomo bi sa atro mo mpo nenne wo beye wa ade na ado na edi achi na we ya besi mpo a omunyina be go into conclusion say we ho na anama me efrim le tenten no wa boye ho bane anti nye bone kwa so na asem na aba admagia di say you asumsem na ade ya asumsem de otam obi kodi akire ye de edi ebesere ene ma bi wa ye ya se betafraje ba bi ma me yadui na tifi wadu akire unnim de watra ne ameme ka kire wi unnim ne yetimi ba wi ase ko fa nso hwede bere nipa de ade bi wa se ya dwene duru ho na ye yi ho kura afrim beside nipa ya na adwene mu kan ni nu afira brodjire kura aba eba sa o mbeduru fi a we num no mo hwehwe o mo first oti ase ebi kro obehunu wo ko bebo kakra de agya no sa da no watam na bi nti wo ko no ankoto ne bede ya uye ni yi ana wanye ni yi edi ebesere ma me se won sere awurade ni wogidie pa se ababe wo ne namba bi on nsa betima ka no ba se mpa ebo anko ye adwuma na ko ye bibi kwa so kuro ni nyina wodi mfo from de be fro eba ne sa agitum ndu wana mo bi abem because onu ama na basa na ama obi anya bia wo ka nti ebesere yesta mo otu ana mo bi etesa no wahwe na kwan yi wo sa kwan ne so na etima boa manema atodin di ama ye nyina na baba nso ba bi onam bia ye kase ye kwachi wo panyini ndi onza ya na nkomodie no odem dimi hwe na nim kura obey wo de naba wo de na beduru ubeduru wose meko wo pressure na ekoso a eno anzo pepanyini bi wo ama lolo fam so fani sike ma biko unnim zo yare mpanimfo wo ni nim zo yare ti moment wo decide so obeko ye de obeko uya ne yiram ono aka sa na nya ne nkwa no wahunu na attitude atesa eye den ye yie bia ba fie ni odi side so be ye de say yie no eye den onu obi nya ntokwa ni odi side so be ye oni aka bia wandie nti wona na tena so many years mfie aduana wo nse wonim se ne bufu so se ade we wo be ya untimi nya ne we se ye mpo na ne bufu timi control di anka ne o ye say wo so oboa me jana me twima ne obetena se ba wonim so wontimi ti ba za peroro fam obi fanisi oboa se ka mu me fanisi tai gofodu aka mu mame ne nipa nde na kosi wanyi wasumdie ana me na na wa ye se me yima ni ketua bia ne ye besi nya ntimi sra monyere no valentines mam na tena me kwa eno so mo wone kwan be fa so mbe ye no na no anzo kan na mtwima ni sa ana ye frem ne ye so aduru station me koduru ho no ogoduru station de oba bere wa sebe utimi de ani bire ye pawe bra wo be bra koduru wo mpo ti ahase no mo ye ni yie ana wa ukoja ne kwan de ne tena aka mu a megidi ye se na nke betwa ama asumdie aba ndima me ye besere wa na de ba wi ase betom le bia ne aka no kra kire ho antwa yie se nyame ya do na won saka na ma bi nsi biem nya sa wa bedi wo nkwa na ame wa ye opapa bebere akire no mdidi bi na ebeja wo wo be kɔ no na afi se adi ni da waji na nkɔfa papa bi amfa ama de besere na ya sere asuo so anyama ne mpanimfo a wo hono se ɛhɔ de ya ye kurum sɛde omde ne yamagu akwan ma maami ya nti ne ma ho ante chima bie ma bi tete aburochire no se atumi na nyirae enne durumre bia ma ye bo asante dia na ayede ekoba se ko hwe maame be ne ehunu musuo kwa so a obi nso so afa no woti obeso oba nya ma so no wasan no because a chese na ade yira ntimi mo ho ban ma no nti ebesere mbanifo se omfa nsangu fom ye ntwa nkugoti na afi ye hwe no mara we ndie menyini se obeba woni na ba bi woni na wonu wagina ni na mo hwe no enu gina nkwa bi woni ensa aka na asum dia abofosuo okay entino sabri no ye watwe yim se de ya no a ye maame a wayira yibe hu no na me baabi ahwehwe maso kakra ne se
wo kotema o de ne ko wo konkranya o de ne ko na den kwa no beduru antoa wo se ontena kroni so eho ya asem foforo enu ntina mdi ka chense se woni akoda ko afuom na da bia mo wa hweye na muduru na mutwam a obesu ti so ka chense ye ko ne besan aba na aka se beda on se bia ku se bia nyado on se we na to won tiase ti ma me de mu gidie wonananum se amamre ni amani ya twagu no asuo no wasom na che omwani mu ase wate nyame ya dom a entomo wo wia nkoto wo chena no ni ehu amame no na enigi aba wate 0554931931 0554931931 0548931931 0548931931 na yenko na yeni atiefo ni ahwefo so enko dwene ho kakra kama 0551931931 hello Oforisuo benne ofana bibia bogode kama pa na mo falumba omrasamwa na naireso bia woye obia ho oden sa akwaban no ye do ba de na se we SK Bolas nyamene hene obwa se ko fikum seke ko pe na me de butu okay ye ami chami en to brianto na mo Emmanuel akotiam fi oso mo niteso no papa ma chami fama di fi wate Oforisuo ma me no gana ko mantu yem yo isante Sompa de en fa Asem emeso ensa enfa ko bia ensa fata ejide ma me de Asem aba Sompa de e ba no be wuru na mum ra mo ka je no hu ni akwada na no ka de bia o ni ko no e slema me na da o fa kwansha mo tuo me sanze nye ono a akakwa no enimu yase o man ni kwakwa no akwana yira edi na edi be ono so we SK Bolas hello baby afrefre udin kasafre fantastic yenti o tacho hello baby afrefre udin kasafre mompo yenti o panipa hello am foka if you show me about hello meet you pa hello because you care if you show me about you do you can aboaso no na daba no pa minimum to tun so no tuka ni enti kodru e kan say yi no see asoma so nkanta ho no see so for pay yi so bishop dewa aso na say ko no see be eni so ntebe ya o nsi no see wa asoma so nkanta enti mo ntie programme enu amani abre kwan na ka so ni mu sei Matthew for so do baby amudi mi hwamo eno wo hu se makwan mani abre me pe mami hello baby afrefre udin me patro me fe ko fodia mami enti o me patro me mama pre ko pedo no ye mami ya sa na ye fe no ko fodia baby o ko bia woni ni be ya na nam eti me straight here for the after so omo me mami no woni bay no fa ni mana ko for the afo ye ni masam ka ye ni masam asire we de ya me mami no fa kola ne nkoye hwe no na ahwe na besinne me ko ni tue ko akodidi ho me ko mami ya ho kodidi mo obi amfa na adwene nko ho efiri se asu a mami edi ni tiri akodoma se na akohya ase no baby a wosom mfi aduenu no aduenum 50 years sansuo no nye nipa moja na oyusu mesre nti no mamo famo adwene nko kora efiri se ono kora no ofiri kromo kora gya maame no nti ase bi na anya adwuma nti nyina mfa mpa bonta akiri se entomo wi akoto se de mekan no kyena no ne yatimi ehunu kama pa hello oh ye
de my dear me. A day. And my friend, a better TV phone, I owe Quadro young, quadro young, hello? 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 Oh. Hello? Hello? My Joseph Katachi, baby, I'm free with you. Yet you. Okay. Okay. What would the baby Anna? Okay. Hello. 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 Baby, I'm free with you. Pato bebre. No, mu delay. Mu ka samo de picture na eteso. Me mo mi yansa nka ne ntem. Na nyame adumi wo gidie se kina me nko ametumi ho achiso. Obi bi obi a me de beba. Wada roma. Ye from me baba Atasco. Yo. AKA Atawan. Okay. Because class one. Yo. Hello. Baby, I'm free with you. Me ba so me yese me oduro me ka free ko fodia. Yet you. What bedroom Fiana? The bachelor there be or catch my me purpose, Nana would drew me or bedroom fee. Why? No, okay, you. Hello. How are you here? Hello. I want your car. Hello. Yeah, na Kumasi for no frana, my one to me bios, my hunwa, and you may own it to her, and when I did car quack of fano. I asked some more, you found 2 calls to be. Hello. Ovo. Quajo. Ovo, they did come on, you might have your Baba Manka win them. Oh, quite true. Yeah, quite true. Mammy, Ovo. Meet you, Quajo. Mene, Ovalu Yagin. So, would you take a baby? Na, and then be an okono about a baby and come. Hello. Hello. Yes. Baby, I'm free with the last caller. Hello. What's your man? Yeah, last one, had it. Kumasi phone back na many abroad so. Network so yeah Asem. Hello. Good evening. My Joseph Katachi baby are free with the yinti because of you Benayi. Madam no me UGC and you may but me the group here my wife ocean and me do and no no Utran Omaso Dano Cradia. No, it's not saying, but let me need you into the room in China. Not the shadows are bad time. I am chairman and say, and you may and you may sign. You don't know that you and I'm a phone. And I'm a sign for Honomo, that was share say for Honomo, but you could now Honomo, and we will not. Let me shut you or UGC area have a prayer. This because I'm not so no son, I'm catch them say Hono. UGC, oh, my son is no, General saying, no mother, the bedroom, you know, no one far away, no so. I tell you, I made a call back out now. You move there, more, you know, if you say I was there, you know. Sana wa unity. O TV no. Ase Mitino Guso no, o TV no so.
Me that you. Said any team you TV no so sana adi hu no. Sana di hu no. You this ya so da ya. Team ye. Sabra hu no sha atade bai anwumire yi. Oh, asa antuma bo ni mo. Antuma ye kala bai. Antuma. In fact, me man shadow the breaker. Also me afa na me see adwuma best ni. Ana me do wa no tina one no je area me do wa wo mo ni wo ma no ma no bi e lo wa ya be fra wa nyu ya be fra uzisi aha me no pragmatic camp ma producer no pa ni na wo num no na duru ba bi adwuma na ye ni nyame sunsun ba o se mi ta kuma se fo no so o se last call ye hu ba bi o du ba bi ya am to mo bo ase enti en be ko brema UGC ho brema UGC ho no wo o sairi ha o boba obebo aba mejina nanum di antonya manyesu ketwa obebo boso obebo aba ya yes ema so nanimu ngo ase debi nti so no so onye so ketwa nti mejidi yes won no mamamre ne amane no ma aye na betime akeka neti kwa ma yensa aka na ochina no ke yentio ofo so be ma se wo asan wo ha amane bia wadaro ma Asem Mpe Nipa dwumade fo ese fo asembra na yenhwe enka bi enfama ye ma ne 0243 585878 0243 585878 and a 0552 095593 0552095593 who ya mama no so adaro ma betimi afrem me na watimi ayi adoma ma yense timi aka no ye fa happy birthday Emma Gideon Asamoah Okoskiwa Christian Service University College Communication level 100 course rep no gidi ene wa wode rade nkoso ensure na oma nkwatenti ahode ni apomodin wo mo rade nyi akoma so ade nyina ema na ade bia nso so a wo hwe ni mo kwan no rade ema wonsa enkan bretia bi. We love you so much and we appreciate you a lot. Happy birthday to you kidi nyankopon enya okese pa sanso so ena yede happy birthday so nonko mami ankasa menua be Massimo Sogro dodo na friend Costa Oyegaga rough na Presec 2006 class no na woka ho ebi wo bibia ni sesie bibia ni eduade ho na wodi udwuma ai woton cement ni iron rod rade nyo kese na omo ho bai emfa emma nkwatenti ahoden ene apomden nyina nso eka ho bi Presec fo nyina se ye do papa ye ofo so be ma ye sorry edwaso akone asa so bibia da oboa ye ma Asem Mpe Nipa enewuku ye dia bana wi ye beda asa papa na ese brema UGC afam wo na yesi ye maame ne wo tu obi ogina wo sensen bia no wo ba tietia ne trinwi no on starle no a yesere wa ma posifo asonte ana so ne sem ku a na efre ye